live on Facebook, live on YouTube, together with my able team in Shraba Kwajo Samibi, executive producer DJ Mario, and the social media. And so, ora Bismarck, Edusa Yanopay, and the agro promotion Samagudi Munsem, Ebeba Coffee Taylor, a Wahanama Wobwire with production and Anopay, Sansunu Samuel, Kwajakwa, Ziggy B. And so, boy with technical production and Anopay. So, join you live on Facebook, Oba. Madam, and I want share link. No, I'm of Fufrobin so to me. Live on Facebook, live on YouTube. And Anopay, yeah, chow, I'm Wakwaba. O join you live. Now, one so do comment edia to her. And something you know, go DLFMonline.com. DLFMonline.com. We call www.dlfmonline.com. One so obet me a kind in something in an said the idea going in an also bet me a brain if you working can in an. What's up line and I pay a dear Jumanom 0593 40 65 65 0593 40 65 65 and I know WhatsApp line and I pay you did Juma also bet me to comment what's not in there. I know I didn't show you idea for Hona Fay so Yajibre I can in idea amount it would Jumadi so it would deal 106.9 and I pay my chow I'm Wakwaba. So what that sorry gets prepared for work. And my friend is not done any one. Since you were home, no one you're ready for school. And I pay you share your home crying. You into your home for kakra. Many about would see me and I pay, me papa would see me and I pay. We were fast here would see me and I pay. Medofo. Minim send near me one thing. And near me one thing, pa. I said, very much, yes, yeah. Nanya na wie ya no. Eto da de be di kra na den. Ana pay. Wa wotie me wona wonim de wonam ana wona wonim de wo famu. Yese de otinaja ho. Ene wonim se de hyehye ne fa. Ana pay. Ebi a wo de ne yadwuma sem. Amane mamu aye den. Woni adwuma. Ebi a wo so de ne ya ware asem. Ebi a wo kura no sew nom no nkumafo de awo etwa wo mpoa. Ya de etete opa. Wo de yesikasem. Wo so de your rent. Irrespective of what you are going through today, e mani mu abem. And pay. De me pese me catch on say, e ma sa niam we emu abem de biara da. She ho den. Eto da wo to wani ento obi anim. Anapay misro she ho den. For wo ho to Nyankopon ko aso. Ono nko a na betumi aye wakoma so ade e di ama wo. Eto da wo tumi dwen ho aka se menka manu adu okura na menwu na ensa. Misro endwen sada. She ho den. Yese berima ina numa dura enyo. Berima hwiase a nenya no ano no. Timisro. Don't give up. Show holding. Fa won to Nyankopon so. Wono nkuto ne betumi aye wakoma so ade ama wo. Bible said, but they that wait upon the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings as eagles. Wana, what train radi anim no. Unyata by foforo. To so kwade. Things are difficult. And I pay me no ka say wo bi di obedi krampo no eden. But I pay me show crying. Sin Nyankopon wo beye. The Lord will provide for you. The Lord will provide for you, your family, and your bibia. And mo abemo musha hoden. Be strong. Minim se ne mamu aden papa. And I know they are making. Fa ho to Nyankopon so. Obi aka kire sefa baby na kwaje mwa. Hey! Minu ba ma. Nipa mwa ya de ketu bi. Nyankopon mwa ne beboa wo. Nti no. E mo adwen nya wontanta. Hwe ho den. Twedi ampo Nyankopon wondom kan ho. One wow.
One more kuma swadi nyina embrem. De ye ka, de ye manie, de ye aban manie, de ye osu, de ye awroho wa brabom no. Nyankopon wonti nanim emfancho. 18 minutes after 6 a.m. here. You're from a Hitman. From a bra kwabena marching. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ. Hallelujah. Sure. I catch you for him. Come on. Hallelujah. That's so Christ. Why Quran on the was what to me why? What's wrong if I'm why Quran on the was what to me more? Yes, so Christ. Why Quran on the was when you're your mood? What's wrong if I'm why Quran on the was what to me why? What to me? DLFM 106.9. What's wrong if I'm why Quran on the was sure. What to me? When you're your mood, what's wrong if I'm why Quran on the was DLFM 106.9. Hallelujah. Come on, handkerchief. Come on, handkerchief. Come on, handkerchief. Yes, you Christ on the what to me moi? What's wrong if I'm why Quran on the was when you're your mood? Okumuchifue why Quran on the was Papa? Kwansia famunya mie odiara ni wunso. DLFM 106.9. One minute after 6 a.m. here. And it's a beautiful Wednesday morning here. I don't pay, remember your strength is stronger than your struggles. But as you see, join you live on Facebook, live on YouTube. Oba comment to her. And I pay number one friend. 0593406565 0534 050 Hello, good morning. Good morning, Grandma. Me patcho for say. Me patcho ko che new zungule na class. O ko cha na pay yen Nyankopon say. Grandma nya mi sha we na no. And then say whether asafi who was to me ura bambo hine or therefore or no boss ro boss ase. Ah nkonyina wo no no. Na bro ye ni na umo bunti. And now I'm a selection a cameo kucha. And then me yere na memba and then me busua. And then solely anti at the carboni biao. Yante bonibia ewe busiemu. Empu o my Ghana yante she asedania yi ne mano. Yempa body so bitu ya na mofi
Maybe or how near Sanya Maniania Quincia, maybe my Bibia or to Yanamwesi, near to me at Danasi, I said, Dianum, that would be amen. Amen, Okocha. Good morning. Moderate Kofi man up here to say. Nyame adom ọba akọrọ mpacha n'asọ. Nyame adom menso me hu ya papa ye na nyame ase. Ọba ade ase. Ọ na hwẹ so panel ne kwan bo de ahwẹ adom ne ti amen. Amen ya da ase Kofi se won so watumi afrɛ anapa na wode waseda e dia ba. Good morning. Good morning. Waba ya ejiwa magi. Abodin ye etwe na metwe esi hu ye. Se be ye deba. Nyame ntie be ba wate. Mate na wakasem. Onipa nya hotoso e were ade mu. Na sha wo hoden. Enye yizewu. Eya na me hu se emema bra na ya me ya wo makoma mu. Emema dwuma ho ye na. Oba de obetimi aye dwuma bia. Papa bi no wakan shi no tonso. Wo hwe na bodwe se nso so no. Na wo pai wa no ma mi hwiegu wa no ma mi hwiegu. Otika so nti wo da wakan shi no wakọ Saturday anwumere wo ka den ka so a. Be makatachi no so ton. Nyame hu mema mobo. No mi kwan ma mema. Ayere ho. Na semo akan rent ewe won. Enquires school fees adidi enye yize. Emema bre. Bi so trimu ya den. O bi kura ho mo ne kun. Anope mi da urade ase. Wone bambo na ne hwe sopa. A wo de ahwe me ne mabusua. Ma de patin yan. O my Ghana. Nyame asira yan. Emu mofra mu youth. Emu mpanifo. Nyame aboye nyina ho ban kwamna. Ene ukuadafo. Me na na kuya doctor. Nyame ensira ukuadafo nyina no mi onwadwen. Me de o my Ghana no Yesu Kristo bojam. Nyame moye nyina ho ban no nsabofo mayen. Me body DLFM abusua kasie. Me de mu nyina no Yesu bojam kwamna no wabusua samene na abusua kofine na abusua. Abusua fo ye adwuma nyinara. Nyame mo Obia ho ban great to ya fe. Me nua kofi ma. Nyame mo bibia ho ban mo defini mo fida. Enya somdue. Nyame mi ye kwan ma mama me. Oni nyame nya adwuma. Anti magi Nyankopon kan so ho anapa. Good morning. Good morning. Me pa chwe fro say. Great to have you. Great to have you anapa wapom to say. Onyankopon hu me mobo. Anti magi mpa ya oboy no. Magi so amen. Amen. Hit. Anapa onyankopon afa so etu nipa woko ahunhun mu ina afo. Bible say enkopo ahwehwe ase na wonante na womre na wo a wotwen Awurade no ade pabiara ne mbowon nanso etoda na enwema mu ayeden de mpesa meka ti obia ne se exam room sa wote wona se invigilator no ana se examiner no oye quiet it means you are at the exam room. He is expecting you to write whatever you've learned. It is onyankopon oye komo ya brabo mu ana ne nkyere se nani afi yensu o tre maybe we have to apply it. Enti nyame nhyira opa nyame ase for the life or the amame DJ mitimi kase obi wo ho a otimi sori anopa obehwe no ne stroke atino nso okoda nora no na ne ho sisi ne ho so o nso anope osori no ne nsa wontimi maso ne nan wontimi maso na nompo wontimi mie e na odi akasa na se nyankopon ade saa nyoma wuna wama na paramia den na me be se na nemu se me frɛ radio so na maka ne kwaje kru mama ne kwaje kru ane so na mansan yina ase dia waye DJ nyame nhyira mu. Great to have you Nyankopon enka onso ho. Good morning. Good morning, brapeni. Me pa chwe fro say. Efemi ohima. Kasa free him fa. Bacho ho ma me fan chef dim kakra. Pacho ma ne so na minti wa no pay. Me bacho ndo na wo se me frɛ wo nso me nya ho. Me pacho sa ma number we are no afrem 0244 668288. Why? Me pacho me phone na me wo so no nti me wi a. Ano pay me de radias. Wa man na pasa kese no ama han fefe bi atoye so. Brakobra e bia me fro reverend. He say me nua be ma me na me di n'echi no won. Onim say wi ase aba na wi ama no. Onim say wa pim wa brabo yi mu. Say wonya 60 years. Onu e sebi oniba onire oni bibia what as for assassins
na ewi osi wiase di nwiamo na wafa wiase abrabo na okoba na ewrade ade no ho dadwen atome so nti matwe na be me ho dia hye me yam se me ba maka na kuma ato no yam nti se na pebia wo the motivation ne ba ne mchina so eso ni mu a e ka ne sha na kuma ato no yam na yam wanwa se ni am ko true bia na pa wo ba eno na wo boso nti ya na me wo se otwede abonyankopon oyo no kwafo yam ya no ma ya ni omote no enye omo pese omo be ka ma no edru ano mo beji omo nkwafi omo nsem bibi antin wo bibi tete wo nti se wo bisa na sakakre bi kurawa wo de atwene wo ho ebitia ba ne se Awurade de na mawo hwesofo bo ano kan kuma to ne yam ka rechichi nsem kire no ebe yi Bekobra, ano pe me da wase papa pa me da wase na uchedi amponyankopon onhyira o amen omma wisdom omma wa adwena emu do amen na bebia wo begina bia obekase bia osoro nje na asase nti we reverend wo sese nipa wo buo nipa wo di nipa ekonkwagie mu nti se ne ya wo ye nyame adwuma no Awurade so nkae o amen Awurade mbɔ wo ban wate amen amen onfa wo nsie ne ntambanda na ase wo ne webusua nyinaa na mmepe mu no Awurade bie wo so ama amansan yɛn hu amen onyame nka ho wate amen me pa cho wo se na mane yɛsɛ 0244 66 82 88 you 88 right mamento nka me da se papa so watumi afrɛ hello good morning beba Jeffrey say me did the catch round for me from your boss say equiapim catch round for ye na nyankopon ase no pay ayo me da ke da for come ba say do ma say ya me a woto subo wie boss ase no through ya me ni me di ni papa me na berma me catch round for da ku kampo no me ntrakem ebia me ko basundwem mprempre me no ka sei asa Africa bedu edu amasundwem na me ni me di ni papa ndi obiara na yana sa Paminfa, a DLFM, Jumakuno Shinakopon, Ombo, who's station who buying, that's the senior cabesha. I mean, then your mercy, and mammy, Irinum, the European friend of Conquer, no, what's my second or Yaminkan of home, the Ira tossed me a new friend at Penny or Madina, and then you tossed me a son of your friend or Lewis home. Mimania Kupo, you are Chemis, Richard, Sefas, Jeremiah, Princilla, Bernard. And Prince Diodo. Yamisha, the men, Obi Biara, or Timothy, of Encanano Pay, Swawadin and Messamano. The Pacha whoop on us, Ocean of Poor. That's my me, I have an assembly woman out on Bago Madina Zongo Junction. So, Chiano, why? You catch me that say. Good morning. Hitman. Yes, sir. Hitman, good morning. Good morning, me Patrick Frosing. Welcome, Ryan, Patrick, friend, Sakodia. Sakodia no pay and then Yankopon say. Welcome, Yamishra pa ninkran sha odemaye. Amen. Anope mede nyamiase. Ama mi so penny. Honorable Bishop Richard Uchel Anyagbede, Adonai International Ministry. Also for ba kope. If you obede nyamiase ama mabusia, me yere ne mema. Mede nyamiase ama fona nana. Asati zongo Kofi ma. Mede nyamiase ma Sandra Free Zone. Mede nyamiase ama Wonso. Mede nyamiase ama Kofi Samibi. Mede nyamiase ama DL College Association for nyina. Ena lawyer fans of DL presenters. Mede nyamiase ama kuoni nyina. Ewo Yesu demu. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Dad. Na pacha mo ye. Nyame adom ye ho ye papa apa ye fro say. Pacha fra me mes nkasa free gwete. Mes ma minti wa no pay. Pacha wo wa no pay. E de nyame ase. E de nyame ase ma wo nkwa. O ma na wo yiri mu nyina. Mo amugu studio ha wo ye adwuma nyame. De nyame ase ma. Ra de nyankopon nkasa nka mo no mo mo bai. Onyi mu free osanfo ne nsem. Osanfo ne be hihye biara na mbubu ono akasa ne so. Omo de ni faye. Omo de ni faye kra ma ne hu mu kra bi. Ra de nka ne hye dem.
Papa yes. Then Yankupon ase. E ma me ma ne me nana no. Ni obi fiara. Then ya me ase ma rade. Then ya me ase ma ya ale for go hospital. Omo mgu fie mpo omo nye sika nkura nko hospital no. Rade Yankupon kasa no ankasa mpo mo ban. Se so mpo na mo besa no mpo a rade. Omo mo ho to omo. Then ya me ase ma painful papa painful. Rade kasa nsuo masundwe mu. Ono akasa no bo mo jato ane to omo yam. Ono akasa ahihye mra omo de besue. Ono akasa mo omo ba no nsuo masundwe papa. Then ya me ase ni oja ni oba no nkontonji. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Doctor Mentwempena no pay wapom to say. Yankopon adawroma Mentwempena. No what did papa. No ana meka se nyame ayeli anopai. Ye da otwediam pon Yankopon ase. Sa do pay ko na me ba me tinkwamu. Na on my Ghana timinka. Oh my God. Ayasida. Na me de ma otwediam pon Yankopon Hitman. O hwe me no mi so a Oma yehu emasem. When makonya we eda nyame ase ade ma sofo ayabiaka aye landmark sofo ewosuhum eda nyame ase kase pa ade ma no mankasa me sofo pani Pastor Emmanuel ATV aye Pentecost sofo a ono no ye district pastor ewosuhum produce mu anopai me da nyame ase kase pa ade ma ne pa men twempana makraw anopai Mate me that say. Good morning. Hello. Hello, good morning. Well, too bad. If I cause me, you know, not fair, I'll pay you fast enough and say. Chief of Seba, Piazza, I'll pay what then Uncle Pass, Papa. I dem one in the bush, you know. Chief of Seba, Pia. I do free Tema. Hello, good morning. Hello. Good morning, Hitman. Me ba cho kwa kujeje Achimadu crew. So anope nyame sira wonka ono onya okese. Right. Anope me da twedi ampon Nyankopon basa yi adom. Da bia meka na basa kese no yi dom na drogba meka obi. Me da na se. Me da na se mawi aseman na oman Ghana, oman pehene na abuafo no nyina. Me da na se me DLFM ko fall by. Oni na adwuma yefo a Hitman and Sammy Biu, we in our account. Amen. Amen, me that's it. Hello, good morning. Me ba chef for say. The family said Kasafi Satmon. Set an up here na Nyankopon say. I'm done your massy, so my departure me. Nime Bushia, and no one will Bushia. Nish Rabba. Yankopon mo bipia on bang. Or studio no more. Then your massy. Mama Maggie ejewa Yankopon mo no bane inshira se mawaka aguye so nso yo batampa na me man kwantentin na wodin Yankopon mo bibia wo ban o na adun tumti timi. Amen. Yeah, that's a one so what to me afraid I pay. Yes, Christo, why Corana no what to me moi. What's on the fema? We have a final call now for your friends here. Hello, good morning. Hitman. What's the? Wabo very madi. And I pay what to say. Yeah, boko dear. Nami adumi yahuye. You want so to say? Hitman, Yankopon adawroma. Me na me na so. Mami ti wa no pay. Hitman, me kasa free odobru ni tansion. Adina. Me da sebo tufu Yankopon. Awoma bro hene. Therefore hene. Pambo hene. O Yankopon ni tumi so che obontamo no. Se Yankopon no ene e dia sida ema no. Asuwaji e free musu asan kwansia patumu yare ohaw amane enso hebia lamu. Bede nyame ase asa ene dai oyi verse 11 no. Me na mebo 2. Itinyagoton wayidi oyi na de oda. Amen. Okay, right. Mate me that's a papa pa. Producer see and family no na for your fancy. Good morning. Good morning, Rakoba. Mrs. Minta. Yes. And I pay what pom to say. Me ado me ho ye na wo so e. Me so me ho ye papa. Dickness is exercise na na mgusu ye. Oze. Dickness exercise na mgusu ye. I see. Start pe mo wa the den.
Anope ma bo yiru ho nte jam de tai weki. Akwa anope nsu ya dan amiase. Na anope nsu ade achiye. Ewi mo ewunyu aw. Enkwara sorry ko school mo mu ko edwuma ekọ. Yenso ye bo ye ho busu bo ye ho. Boni bie ni fie a. That's am say dan kan your boss so ni asase. Onko so mbo ye ho ban ye fi kom ni ye fi ba. Ye kwa oni ye nko ye bo ni ye mbra. Oni ye fi boni musu esan bie mu onka ye ho. Na se ye balance ye we fi ye ho a. Aw, DLFM nti. Ye be kan kase ye. Ye be kan ameni ye ni ye tutu ye ho fo ni ade hye ye ho kuran. Ba ko bre na da pe su nyame onye okese. Onti na ni mu kire. Senia baby papa na de wo ye no. Ndi ma kame ma fa me position. Me deckness. Obi ntimi ngi fi me se. Enti no me tai wechi e wo bibie mu anope mi chia loyal fans of GL presenters for Mr. Sakwodie 49 me aduma Friday ba ko bo ho Friday 49 obi di sala enti ye be ko ho onye nkokọ nso ntimi yeduru ho a obe ede pa ye be ko o si onye nkokọ adalo ka chem si wonya ATPC enti ye be ko ho enti na no pe ye se nya me so nkoso nti na ni mu nkire ye ni ebusia ni ye fiefo nyina DLFM ebusia kasi amate wo erade nti na ni mu nkire mo nya mo be ye bia be bia me wofa kojo sami wo bi oba mi tia no na no pe so nya bet na no kenka new to face na ye fi ye de no radio no so mo fe me ya bie na papa na ba nti ye twe wo erade nti na ni mu nkire bia wo Yesu din amen. Amen. Mrs. Minta, good morning. Mr. Hitman. Doraya Jewaji at Zana Pay. No pay the radiasi. Hitman, the radiasi so I show me some departure in a bush now for. Me sound the radiasi the mau Hitman. Who bird you my pan, I mean sure. Oma won't drink, not the down fast and the embrace here. Me sound the radiasi the man, a DJ Ganama, I was bet you the DLFM. Me sound the radiasi the man, area mama, I was from France. Dora Nyankopon enka won so ho no pa busia ha ane yedi aseda yedi besi yentumi enfa calls ni biem Nyankopon won tie na aseda na fi wonye yakoma so ade nyina enfa my messages kakra wa hanum DJ ahwe DJ Ghanaman Richard ahwe message up what the aba no say good morning Hitman. I thank God for ushering us into another day, for his good, his mercies endure forevermore. DJ Ghanaman, Edifri Beachley Station, DLFM. And next, and at the buyer, Doraya Jewaje, or DLFM, Muye Buta, Derek Ayite, message what the aban no pay, or DLFM, Yankopon, in Shramo, Janet Sawa, or say good morning, PSA Kwabana, what to say, Pacho Mehuya Papa. I thank God for the gift of life today. Amen and amen. Muhammad Shaibu message what the aba was so to send patch me who ya papa busia ebraso ya the good yam some neighbor go promise some other latest around the world of sports and an anno pay ya deba she pa now for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view, ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! I will say, all the latest around the world of sports. And yeah, Bismarck, I do say, man busy and a man of friend. Bismarck, but I don't pay what to say. Mr. Kwabena Hitman. The Biabo, dear. Yamiado me hoya pa. Yeah, then Yanko pass papa. Mr. Hitman. We are saying me buy and then damn and ya just the beer. Oh, so today is the happiest day in your life. Yes. When you are Abrabo me burn, we are saying I'm in burn. And then yeah, damn and ya just now waka senene da when ya ji ana chese e niema me no. Se wate asem de. Yes. Ana se wadi akrade bi. Emu de yan wodi akrade ana se wate asem de. We dey tu ni nyina. Me di akrade ana masa ate asem de. Ene wate de ne. Enti enjoyment no dia. Excitement no. Atadwifo a. Wate de ne papa. I was on a radio so bad there, I tell you. Just join us live on Facebook, live on YouTube. DL 106.9. Now and a person be aboko here. And it's a beautiful Wednesday morning here. And we should just remember that your strength is stronger than your struggle. Okay. As someone pay make a charity for. Your strength is stronger than your struggle. Okay. Wa ho ade no emu adu
chain the wo femu. Wow. Nti no fatu ko to dwem. Very well. Na offer what to say? Offer show. Now offer dwa kakra o. Otuado squad or the ba montia offer din kan. I know the demonstration. I know say a lot of people I already say you better say demonstration against say no that ekrem. Omukra demonstration them. Wow. You better demonstration against Coach Otuado, Henry Asante Twum, and the GFA Pennyford. You know pay Henry tie show no. Into Henry Asante Twum. Catch Coach Otuado said you are you drop papa. Now one Fred Blaster squad no one for fanka ho. Na person say Blaster team na wo honom no. Player ben to me spring it up. Esa so bra back. Esa head good headers. Offer drop papa. Offer na what's saying? Mon spring it off. Now fe mon samra back. As I said, you medin kunim. Bon no kra ma head it. Ma shall go. Mun ka go. Team no one to me shego no sanka se mon bra back. Mon spring it up. Blaster team no one to me spring up. Obia ni o. Na o to me san head the ball no. Se me nyom bo mo toto papa so sa. Na nyame adum ye nya ofa. Ye nya ofa ko delay Blaster. O team spring it up. Head this afresh mon bra back. Mon bra back. Team no mon tia sia mon sa bra back. Na mo ya list man for dian ka ho. Otuado. Demonstration ebe ko so. They see demonstration here against Coach Otuado, the Ghana Football Association, and a Henry Asante Twum. Say Henry Asante Twum me na minu ano no. That's a me bank krom here na one family here but Mr. Hart. Demonstration ni dey be. Na team na wo honom no attack no Inaki Williams, Antoine Semenyo, Fatao Ishaku, Jordan Ayew. Yes. Why not to me spring here? Obia no omu kom from team obom. I'm from team obom. No for to me head the ball. Na mo ya Leicester. Why you offer from offer Kasana Ghana fontie? Mon spring it off. Now fe mon samra back. As I said, you medin kunim. Bon no kra ma head it. Ma shall go. Mun ka go. Offer shall go. What fan kwane to me shall go. A few moments later. What for the die? Offer. Next time from position uye. On position uye. Na Enra UEFA Champions League. What do you be this sound come on? Abuja Bismarck Eduse Mambize is your sports presenter. Bismarck, ubrenie yankwe. Right, Abuja Ropai Memo Achemo Akwa by Quanson Koso Kramer deal 106.9 mega swemraso. Agude mu nsem ya be sumu jumadi kese we no. Anidaso Wɔhɔ jumadi asujwa. What a godfather Mr. Hitman Kamadi kan. Edi komacho se me pato juara. Enso ekosi efiara mrano nsia bo. Wanu so timi lezi me be fa jumadi. Enso esi ni betri so timi di jumadi echiame. Na se wanu so timi regulate jumadi no. Na bibi bia konke mraso. Besima kadu se man bi se. Mesuma so magude mu nsem ya de be somo. Ne on dia kompo kran dia ba. Ewa gukanse mu nsem anopai. Ya tran se de America ni komo. Sempa atwa sedano. Enso aya ba ko pe koma ade kan se we no. Aya Lumba super. Abrano brand bi omtimi e fa jumadi onu kan ma dama. Yasin konya ya de gude mu nsem no. Eba anopai Lumba super se mi musa. Me pato jumadi e be na wudi. Ana sempo no mfiam no. Enso ba ikra na onu anopai. Wo be momade no ma onsanka. Ade kan se Lumba super ni bi esanse nei. Empanifo de afan fide mama ya so ne so krochen. Me pato ye nuano mani mpono. Ye ma me no ma mafo afro mpono. Mopa me pato we ne kan se mu breastfeeding kwada mo ma mofra no nufo no. Wo be bomade ma osanso aka Lumba super ni bi esanse anhwemu adadi. Pefe sempo na na wonom Lumba super. Wunya pomude me pato no mpeno. Eno so ejina brana no so enkoma akefi opa. Yedi nyina so sumo dwumade nso sanso a ana dwumade bia wudi. Me pato se aponto abadi nto. Ana sempo no engagement outdoor den enkrampo na wo ya no pa Lumba super. Ana me kan forma so be bomade. Na wa ma onsanso akabia ma dama. Yesi nkonya so agude mu nsam no. Yade bas sanso na flame condom. Wa mo se mini komo encha no pa so ya brantie. Na wo be konsene ani da se wo bo baby girl ti da won so brantie of all leveler. Me pato flame condom na me kan forma. Wa mo se no pa me kan cho. Sa de kan se stimulation level no. E kon kan penta no pa flame condom mo si bieja. Enti wo bieja de na se flame condom. Ana me kan fo so na ma dwumade so. Na won de kompo kran de ba. Wo ma dama ya si konya. Ya da gude mu nsema ba se da PSA enkoma Mike se me pato no ana mi ebu producer dwumade ade nyina be somo no. Won na timi akuche ni nyina gu nkrata so. Se me metanim na se ye ni komo dwumade so. Na bibi bia kon kan wo dwane show no live on Facebook I capital D capital L 106.9 DJ Omaro power to the bumper fra chichi ne penche enso adwane team no MC dwumade no. Wono so be somo me
pacho images audio videos audio and so no abranti amidi no come DJ Omarion power to the bumper ana ese ono so watimi afa sa dwumade no enso ato no so ono so piepia images audio empo ni videos ni reactions audio nyina no enso egu dwumade ana sempo Facebook ni ade kan say YouTube ne so na so de kompo krade tepa na no so enkoma akra fi opa ya sha se asujwa ya sha se fi nkofon cross amana ne nkomo no ye de ni nyina so no de ko empo krade ba nanra masa ukopie meso stadio Yose Avaleda me pacho na Sporting CP enso che club friends say Bodogle Masa when a proper remontada come back I can come back no enro Sporting CP ya jumani bruta me pacho mo che club ya friends say Bodogle mtabo na kan poly enum a moment me atoba kai sem pacho first league ni toja enso my friends say no way at the time of Bodogle so etrefie che club ya friends say Sporting CP abona kan me ansa masa enro return like ni toja enso stadio Yose Avalade I wanna Sporting for the masa se Bodogle mafa ma FIFA na se enye ya ya masa omochimo eboma kan poly enum woman timi antuni ma branti fence we no eye branti fence Gongalo inashu on the 34 minute ana so timi ya first goal no e was a game sanso na Pedro Congaves once timi the second goal no enso so on the 65 minute ana pacho branti fence Luis Suarez 78 minute also timi convert penalty no ema game no enso 3-3 and the regulation na dia me pacho me 90 minutes no game no so and 3-0 enso come club fence Sporting CP and I'm subbing a game no and see to me travel kwa dia can say extra time na on Sporting for simunsom dia by awomu Bodogle munsom me pacho branti fence Araho enso nya fourth goal no on the 92nd minute and a branti fence Rafael Nel enso edi feed goal no so 120 plus 1 as extra time ya bonus second half ni ma and as feed goal no so timi toja entiano kopiem enso stadio Jose Avaleda e wona pacho Sporting CP enso achi Bodogle mtaya guom with him e ka poly no moment timi ate eno so enkoma aka fi opa etimi no kasa dia Sporting enso etimi qualify kopiem e wade e kan se quarter finals enso UEFA Champions League na se eno enkoma aka fi opa yede nyina so sumo dwumade so na Emirates Stadium no e wona Arsenal de Ghana so no etre feche club ye friends say we no e ye Bayern for Leverkusen enso ebo me kan poly no moment timi ate etimi no kasa on aggregate no akoya de kan se 3-1 win himself first leg toja enso German bonte so part at the time Bayern for Leverkusen trefie no ne Arsenal de Ghana se bo 1-1 no enro return leg ni toja no Arsenal timi semie no man timi ate abrante fence ebereche eze on the 36 minute anonya first goal no enso de ma Arsenal de Ghana sam part abrante ye friends said they can rise enso the second goal is so on the 60th minute timi no kasa no home and away on aggregate no enso timi ko wie 3-1 in favor of club ye friends say Arsenal over club ye friends say Bayern for Leverkusen no so eyen komo akra fi oba yede nyina so sumo dwumade so na mpacho enra ukopemo Etihad Stadium masa Manchester City Pep Guardiola team no wo mo tibi hua bruta winim say Real Madrid to mo akobo mekani mienu mo timu bako abrantia ye friend say we no Vini Junior on the ade kan say 22nd minute and as a first goal by penalty wejina tina as o converting kama me pacho branti friends Ellen Brotalan and so etimi enya rade kan say respond no real quick wetimi respond to sa goal no 1:44 minute and so no sitimi take no edema club friends Manchester City and afei abranti friends Vino Junior 90 plus 3 say ya pon anesa and o the second goal no so etimi no ka say on aggregate me pacho Real Madrid and so etimi abo club ya friends Manchester City Num Emma Omutimu ba 25-1 on aggregate and also enkuma akefi oba na masa wiase nyina game Obia de anidi akire esanse na masa de be si ofidua mu ano odene me pato Chelsea the Blues wodia before see about Chelsea story ne so no yentie we yeba esanse sa story special sa enkoma na mi bedi no enam so bi na me pato wiase me ban na mfidudu amadi nyankopon de adom wiase me ban nyina no enne na ye dem ani ade pa etu dia before see about sa story so no wodia yemfa yentie we yeba na yedi nkomo Football is the game. We're all together, and winning is our aim. So cheer us on through the sun and rain. 'Cause Chelsea is our
Anna, what you know, just say DJ Afiba, international DJ. That's my man. Masa, a man friend Brajo, Yenimino from Titinano, and Kaubo Tinana, Messia Brantewe, Upo, Obia, and Aswesho, Como Pa, a international DJ, Miaminia, Brajo, DJ Afiba, and Medino, come on. Omo di say ya blue is the color enra ya betra se ewa nyumeno nseka se aso the time ya nyina ofa nshaba kwadwo samepini adwa Jessica pa enso atra se ya de anyumeno nseka se ne sumia ya man opportunity sample ko betimi asesa ade afense sakora issue na no ka no Openi wait now I said nevertheless say some common okofa friyo and blue is the color Chelsea is the game and one I say okika say remontada betotwa and now enso ade can say Stamford Bridge what the nevertheless yes indeed ya nevertheless me patcho and now ukopie so Stamford Bridge and now Chelsea etrefema club ye friend say Paris Saint-Germain tuamo e ka pole miansa masa susuro Chelsea for no ya yom susuro enra anu odene o Stamford yo mom home and I say Paris Saint-Germain sa to mo abo mo 3-0 win himself first league ni toja and so our France mamu me patcho ababia ye France Parc de Pran me patcho ni himself Paris Saint-Germain show my kanu mamu timu mienu na no omam home ground just a consolation sample omo take kan baku kra no matimi anya enti home na we ukaboma e ka pole nwotwe and I say Paris Saint-Germain and so achichira so club friends said Chelsea 88-2 on aggregate when on another now after the game ya chibo pania your friend said Louis Enrique head coach and so Adema club friends said Paris Saint-Germain and also are you proud of the boys no scoreline no are you very proud yentie Louis Enrique 100%. Of course I'm proud because you didn't expect that kind of result. And if we think about the first match, the first 80 minutes, we draw the match, and the last 10 minutes we overcome them. But I think for us today the key was keeping the different. Louis Enrique, head coach Adema Paris Saint-Germain, and so of course I am proud of the squad and Amasa Utimi Chichira kan watch Timiswa club and friends said Chelsea and Wufa Babia among the bomb massa for Sempono woman on your first club Omaji Adia can say made in addition and so FIFA Club World Cup na say anti Masa Utimi Chichira kan watch Swat club way dia Nessa indeed I saw your proud and Kasa and also Nkuma Kefu ba Yadin so and Adema Ewo Jumedi so now Penny friends say Liam Reson now I say Chelsea fans Roman Pen and him crash show Esan say Masa Enra what Tibisha bruta utifie na say Paris Saint-Germain to a boy poly me and say went ante na him so anyway was it proud to the game no are you 100% sure say remontada dey can say come back no ni team no subeti me na Masa who kita team we at the quiet comeback Paris Saint-Germain so eti we dey yentie Liam Resona head coach and so the Chelsea Football Club 100%. The 6 minutes in and another mistake that we make, it takes the wind out of our sails, and then I think the second goal is hit from 25 yards in the top corner, and when you go 2 goals down so early and 5 goals down on aggregate, it's really difficult. Liam Resona say what did come I say ni refi no crampo say ade na 8 eti was 5 on aggregate masa oyatimi ensana na Chelsea nso timi sha Stamford Bridge na fi menti ya ka opani we yan international DJ say na Paris Saint-Germain UEFA Champions League 2025-2026 season no me patron knockout ade ya kan say we no round of 16 no woma je 8-2 and also ayen kuma ka fi opa yedi nyina so sumo djuma de so patron pani a ye fan say Josep Guardiola head coach and so de man and I say we no Manchester City and one so side ni Edincho Ewatia Stadium na after the game no penny no was he any command che we ase man san nyina any mpade can say Manchester City fans nyina sempo no next season on betimi aba back stronger enti next season no me patcho Josep Guardiola say na we City fan we dey akuma 2 years and say next season one more papa pina and so dey buy wa Champions League no so eyan kuma kefi oba yedi nyina so sumo djuma de so na me patcho Brentford fans say we no Chivat Cavaskeria and so enya go back and so sa game and so toja our dear Kansas Stamford Bridge na me no kasa no one so and on the 5th minute
5 minutes 41 seconds and Otimisa Eshes Agono eti ukopiema wa Chelsea abakosem me pacho UEFA Champions League streamo and so Chelsea team ni mu dia Enra go Branty Fence Cavaskelia and so Eshetia Chelsea first go no and on the earliest go Chelsea so team concede I was Stamford Bridge our dear cancer knockout stage and no sure comeake few ba yadi nya so sumo nan him said 2 goals no and so by in the space of 14 minutes and Tiano so akwaya dear cancer earliest go Chelsea so team concede our UEFA Champions League 2 goals Chelsea concede our Champions League no so ayen come ake few ba yadi nya so sumo dwade sinanra Branty was from pa Edema Real Madrid team no eya Branty first Vini Junior no wetimi nya 2 goals sa game nim na mpacho nim say nei when enya man of the match after sa Branty no was first go back last season Paris and I said Real Madrid and Manchester City abo Etihad Stadium Wobaka is doing that and I said Ballon d'Or no ya tell show them Branty first Rodrigo Constante na Man City fans no so ya de bi enso tia Branty fans Vino Junior wo mutimi ade kan se banner chenchireche pa chese omo printer Branty ya friends Rodrigo Cascante image no enso atos na former trop profit ten enso atos stop crying your heart out and on say omo signal na simple no wo mo daita kwa Branty fans Vino Junior so esan zani nyina so lusu ade kan se Ballon d'Or no enso edema Branty fans Rodrigo Constante eno 2024 and also come if you banana Vino Junior enya go enso Etihad Stadium na and I say we call Man City fans nanim eti wo join show no live on Facebook DJ Mario power to the bumper what the image na to so we ban sa Branty no wo mo atwade mienu sa akutruku ana wo dia shanam funo nani asesa na say wo ye ne nsa ne bibi say na say wo no so ka kire Etihad me patcho Man City fans say nei monso munya su esan say me maba masa shamano nkoma no etotwa enso Etihad Stadium edin komodo na enso esumo dwade so nanim said the last 5 years Manchester City so no any club your friend say we no Real Madrid ahia no me patcho Real Madrid atimi ahyam ayi Manchester City film 4 times 85 times omashia for the last 5 years so UEFA Champions League knockout stage no me patcho Man City enso atimi ayahwe ha ama Real Madrid enso ayoma film 4 times ano enso enkoma akefi oba yedi nyina so sumo dwade so na big game Saudi Opina enso eto dwa ukopiem dia me patcho club friends Barca etrefi Spotify camp no na wato ne sanso free club ye friends Newcastle nim say first leg no enso eto dwa e was St James's Park no me patcho game ni ande 1-1 sanso na Liverpool so no Trefie our Anfield now what to suffer Galatasaray first game ni toja and so our round spa me patcho in sample I want Galatasaray so no a ball Liverpool kabako etena nyume ukopiem Anfield and patcho 1 goal deficit Liverpool di kopiem and so asage mo hwani mu sempo betimi over tennis score line no and so nkoma kefi oba yedi nyina so sumo dwade so na patcho Allianz Arena no I want Bayern Munich and so trefie now what to suffer club ye friends Atlanta omo de masa ene se Mogba Roma qualify. Esan say first leg ni toja no me patcho omo Atlanta e kan poly nsia wo mu timu ba kwenti Bayern de na boys amu be qualification no eye straight ade e kan say qualification ade ma club e friend say Bayern Munich no enso enkoma kefi oba yedi nyina so sumo dwade so na hospital anase we no eye Tottenham Hotspur Stadium no e wona Tottenham Hotspur so trefie na say omo to amsa after Atletico Madrid room say first leg no e toja e wo Real Metropolitano Atletico Madrid trafie enso bo Tottenham Hotspur kananum emo mutimu mienu tena nwumei ye hwe de beto fom bia no nyankopon ya duma da ochina ye trese di nyina so besomo ewo dwumade osina me no kasa idea medical di nkomo sempa choice ade kan se quarter final no ye di kan anya teams ni bi say Paris Saint-Germain a qualify tena nwumei big game etotwa enso Anfield between Liverpool and Galatasaray no ye hwe club bia obedi nkunim no enso sa game no wo koshia Paris Saint-Germain enti Omar Omboa na fe wo really images ni adi nkomo sanso na mpacho Real Madrid enso atimi qualify over club ye fresh Man City etena big game etotwa enso Allianz Arena no me pacho Bayern ni Atlanta club bia mumienu de oba qualify bia koshia Madrid sanso na nei me pacho Newcastle so no any Barca game no eno de ye monwie ye enti ye guso e watwem me pacho no so sa game no omumu bia ba wini bia no ebe twa in between club ye fresh Atletico Madrid enso ni Tottenham tomorrow pepia yes no and a DJ Mario report to the bumper and so the images no enso sumo dwade so no won de kopo krantia ba na mpacho me no kasa die
quarter final game back aya set we no aya done and dusted omumie no Obia ball enra aya Arsenal the Gunners and club offense Sporting CP enti Victor Jokeres say you work with former club enti me no kasa idea no and quarter final game at this season UEFA Champions League that's why no and also atimi aya said they didn't come on dodo na so asumo dwede so nanra yekoda sorry ya me patro asem ni fie kafum penny for the assignment so ba ni nyina say obekai 2025 African Cup of Nations and also etodwa and so awade e kan say Morocco winning say final game ni say so na the Atlas Lions of Morocco between Anasempono against the Tarangas Lions of Senegal. Na game ni say so on the idea can say 87 minutes and a referee friend say Jean Ndala and so a penalty at the man club and also my friend say Morocco and I'm subbing at Senegal for no na say almost omo boni biem eti dodona players ni idea can say technical handlers no dodona na free park ni so e ka branch friend say Sadio Mane pa ana chese ono so atimi akikan bia watimi agiginam atimi man the side Senegal man no enso e be gina go promanso ball no na unim sa branch friend say Brahim Diaz ana ko for penalty no ball Panenka ana say Eduardo Mendy enso echi ball no enam subi na mpacho Senegal enso atimi e share one goal e say Morocco atimi anti officially there na say Senegal na say ewiasema nyina obi anim so moje AFCON 2025 na no America di komasempo no asem ni fie kafum penifo enso e di asema ba unim se me no ka say Morocco man no enso e di case no e koma ade e kan say kafum penifo na enra case ni ba ya ndi asem na ma Morocco andaso ana muko appeal when on say eye appeal jury enso e Confederations of African Football CAF na enra verdict na nya ba mante me patro reporter megada anopai ami breki e dia mo bibia wanyamre enso enya pepa sempo tie dia power sport e wani da so mo bia dwumade ne so no eni say me patro appeal committee ansempo no appeal jury no enso e the verdict na ba say Morocco ana yese yamfa African Cup of Nations 2025 trophy no enkomo mo esan say enei omugina article 84 e wa African Cup AFCON ade kan say regulations ne so enti say Senegal for na anka yebo maba so yedi omugina simpie so ye page African Cup of Nations trophy no so show mo somebody ko PM enso Dakar omutwi momo spelele ni adade no say CAF si yankwaji trophy no emfamre minor friend say Morocco esan say enei omu consider say me patro de mranity ene say wo bobo na say referee enso agi bibiti na otimi free park ne so na say wo se wo bobo ni bema me patro we no broni na say brofukasem no ye be kan say wo forfeit ade kan say match no just say game no one more kra one ma enti no emranie me patro ye be 3 goals ama opponent side enti na me no kase no say CAF say omu gina article 84 so enso e declare chere we say man say nyina say wo man na ye friend say Senegal African Cup of Nations 2025 final no one man me bokra enti me patro minor friend say Morocco enso e wini on 3-0 and also a verdict and a simple ruler me patro Africa we no eye AFCON and a simple appeal jury no and so e wo CAF aswe no and so e dia ba e din komo no dodo na and so sumo dwumade so na we ana say Senegal for omo te sase mo so omo na so just we no eye French kasa ten pa enti yankin kakra say la Fédération Sénégalaise de football à Paris we no enti French kasa no and no ni nyina ne ten ni tia wan say me patro omo ade kwada in cast omo say omo ko court of arbitration for sports enti omo ko appeal e wo cast aso ye enti yeni guso disensem na chi de beto from bia ne so abesumiti ya so join show no live on Facebook capital D capital 106.9 we no audiovisual presentation evidence based presentation yedi komo as a DJ man report to the bumper and so the images ni guso na won sa so na enra 2 as at 2 a.m. Morocco 40 say verdict na ba ye na AFCON champions we dey join the show no live on Facebook na she Casablanca she tenia Morocco minor won so etwi momume These Americans are going right now. Morocco on the final call.
enti mo akoma no na ese masa ese drums nyina enti beat na mo bond there DJ Mario na wa no chese wo ye nwuma adwuma wona betimi a kire chese tune na sempo jana na ese Morocco nkofo no mo bo eno so enkoma kefi oban komo no anka dodo na wa nemom because of say na etiye bi wa sakora bi be kosu ntino amana ne nkoma ni nyina ye fancy a na fe ye ntinsi form na ye mayi efisam enkomo no enso enfio DL Power Sports. It went there. It jawum dead down. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. It went there. It jawum dead down. Right, Tabusha Guswasi, Konyaso, Kan Ketesi, Lumba, Supano, Pai, Mibusa, and Sobai, Anna, one of Manasa, Pojumadia Bang, Anna Woody, in Suame Camfo, Adama, Lumba, Supaba, Ficasem Dia, Me Patro, and Pennyform, Wofian, and Nubia, and I saw Mr. Hitman, Godfather, Nubianom, Anna, Queen of the Airways, now, Weno, Aya, and Tiama, Essel, Omo, just and so a piano, Mana from Ponachemima, Nana, Ome, one on Sun so a Bia, and I'm Pepi, Omo, and Pennyform, Bia, Wofia Biano, and so a Lumba, Supa, and I said, Uba. DJ Mario Port to the bumper Munano, and Nubiano Monomitiane, Lumba, Supassim can just open show. Now, so they do Juma and Po, open show, our Banom and so fear, dear no any Lumba, Supame Patrana, and no pay may come from out. Nasa on sweat me baby, Nasa what me at the Jumano, Ayaka Kefu Badin Namau, or for do so if it's some young fan commodore on our son Somo, and what you made Shasia, Yan Shasia, and free Godfather Timno, Mr. Hitman Timno, Kumasia San Tekotoko Metama Krobia, Kuma Pima Pimbaba. Meno kase say winning sakotoko almost this season and yama enso enshedam kan enso from on national reporter mete and it's a captain fantastic abrantia your friend says Samba Onel enso etimi Asia playing body no on chiani teammate anyone with komasa masa club na yabono a big club Uba Ghana, one of the biggest club a Kumasi Asante Kotoko Ntiane me patro performance yenya on the field of play so no come here say your fans ya mo bonjo so enti ase kike an games out do aka enso Ghana Premier League na say timi ekonkode na say timi enso enya respectable position no meeting change no a enso toja between Captain Fantastic Abrantia your friend say Samba One enso ane Kotoko playing body no yade ni nyina so sumo dwade so na mpani opani your friend say esme bueno esme mens where manager Adima GFA club licensing board no now wakodi nkomodo do na wase kromo ade ba ko challenging pa facilities di juma to say stadium awodo ene empo ene ma keka ho na wase very challenging essence facilities so kromo ade enye mpempi no enye teams no ana ebon brand ubeko match venue bi uben say green grass pa na fei akoye yellowish say ye brown so say deo ensuo to pa na so ye grass si na awareness opani a midi no koma esme mens ano manager ensuo de ma Ghana Football Association club licensing board what in come say anajai major challenge is the facility owners. Facility owners. You see, these clubs don't control whatever happens on the pitch. They pay money to facility owners to prep the pitch for them, or even the entire stadium for them for matches. Then they come, facility owners also rent these facilities for other activities, non-sporting activities. It's a challenge. Then we have another challenge. No, penny friends esme mens no a manager and so our GFA club licensing board yade do na so sumo dwumade so to so edin come on say na Ghana Premier League 18 clubs and now say Ghana Premier League 18 clubs only 7 clubs and omo stadium as say omo di juma omo maka ni nyina mokwa say omo nti stadium ni bi yentie esme mens categorize them in three folds. Yeah, so the finance we can mention challenges without mentioning finance. Yeah, it is one. Then in terms of infrastructure, let me just squeeze and settle on that. In terms of infrastructure, when you look around, we have about just 4 clubs who own their own stadium. If I am to add Mediama, so we have Nations. We have. Yeah, BBN Gold Star. Yes, yes. So we have the dance park. At the dance park. Nana Jimamba do the first park. Exactly. Then we have Bechem United. Oh, Nana Jabo.
ɛno yɛ nkɔmmɔ ɔpani a fɛn sɛ asime men so ɔno yɛ manager nso a GFA club licensing board no so wɔde ne nyina ɛma yɛde ne nyina nso somɔ ɛwɔ dwumadie na no a dwumadie kyɛnkyerɛnkyɛ bi nso ɛtɔ dwa ɛwɔ ɔman konko gan weno ɛyɛ Ghana World Cup raffle draw na Honorable Minister for Sports and Recreation Honorable Kofi Idi Adams Edin Chemu by the reason and simple the rationale behind the motive and a botaya a third tour dentia amo elanches are draway with their young tier and command ba yadin chas and member belong to the people of Ghana. It belongs to for decades, ordinary Ghanaians have followed the team through triumph and disappointment. They have filled our stadiums, gathered around television sets, and carried the colors of Ghana across the world. The fans have always been part of the journey, and that is exactly what this initiative seeks to recognize. Ladies and gentlemen, this World Cup Raffle initiative is designed as a platform that allows citizens to participate directly in the Black Stars journey to the World Cup. Through this initiative, supporters across the country can purchase raffle tickets and stand the chance to win a variety of prizes from official Black Stars memorabilia and souvenirs to exciting travel experiences and ultimately a fully sponsored trip to the World Cup itself to support the team. Hetiano aya Honorable Minister for Sports and Recreation Honorable Kofi Idi Adams say one so edisan komono enso de man say na you ye Ghana na say wutimi ade wo age rough we ma wo so betimi awini achede dodo na empo wo betimi adinkunima wasa enkomode a yede nya so e ma na afei yetimi sponsor USA Canada ni Mexico World Cup eto dwa no ye betimi ade wakona wakohwe game ni be no enso enkomo akra fi opa yede nya so asuma odwuma de na no ye be di enkomo say Otto Addo head coach enso ade ma the senior soccer team the Blasters of Ghana at the 26-man squad. Me patro Nyankopon aduma 27 match and 30th match. Yere ko is out 2 friendly games against Austria and our minor friends say we no Germany respectively afiu Waden komo odi team ne ba na abrante ba kwa say ne ho enkomo edodo na enso ba e Marvin Senenya ni nyina nse Ghana aboni din sanso na minor friends say Togo enso so eboni din ewo omo squad a wo so ede kobo friendly games awodo nim na e ba no me patro pani ba ko enso ewo Togo oyen sem training ye friends say Stephen Kofi ana ye twebe na yebusan say ukopiem ewo Togo mamu a enkomo bai ana Togo mine enso ADF sa dwumadi a me patro Ghana nso ani Togo akrashe ewo abrante friends say Marvin Senenya ho ana say dodo na ye disappointed esan say woman bi te say Ghana is a talent den kamofa ne kwa endi pado do a esen ke gukromu a talent de wo fa kona bia Ghana che say enkwada boba wo betimi anya over 50 talent na sem po betimi sport more than 50 talent amoso edi agronte nei say Togo timi ko frem Marvin Senenya na say Ghana monso motomo nsa frɛ na o say enkofo do na e disappointed o Togo mining. I don't really, accuse players in that situation. I think it is a very confusing situation for him also because, as you said earlier, his father played for Togo, his uncle played for Togo, played World Cup for Togo. So everybody must or should be expecting that Marvin will play for Togo. So, supporters our fans are very disappointed this morning. You can follow a lot of discussions on. Yenti Stephen Kofi ana as a fans are do na mo Togo man de o disappointed or Ghana pa esan say no kra Ghana masa tima ana say enko talent e wono eden ani Togo ekoko player no so enko akra efi obadi nyina so e ma e wa dwuma de nsina opani a ye friends Yao ampo for anchor Eya Director General enso edema the National Sports Authority na wakodi komo o say asamoja na no
come here say Ghana yen celebrating ye anka Samoa de ye tini dia e wo man kunku Ghana man ka o se ne ye printing ni din e wo gold mu e san se juma Samoa di enso de ma man Ghana osompa opani we enso asom no Ghana come here say ne yen celebrate Samoa ye we Mr. Jean Paul Franca enumsem. But in terms of the players, I've seen their impact, what they've done. He has to be up there. He has to be up there. And in terms of relevance, impact. Asamoah Gyan has to be up there because it's not just about that penalty miss. It's not about him having malaria and scoring a last-minute goal, injury time goal against the Algeria at the AFCON. I think it was Equatorial Guinea. You know, it's not about him. No, I am opinion friends and Mr. Johan Pofonkan so Edison commander. Nanka Tudwana Wanemo Memrane Court. Esan Sana Yabe busy studio apa. Juma die sonko kran so beto dwanti agure mu nsema ya boaboa nyina no mame fancy na fe Mr. Hitman wanya trase na omeso juma die na ya so no aseda PSA ana yade ma Lumba super sabano brani bia mo so etimi kwa mo aso yase ema yade agure mu nsam enso ebesoma no pai juma die bia wudi bia no Lumba super ana mekan fo de ma mofra na wo mu ko school me patron hwehwemu enso adadi pefesa nkwada no mo num so na eno so timi ebi o madwum sanso a ena mo dompe no eno so etimi agina branenti yanai we abofra na no Lumba super na me patron wunya pomuden sanso na ebi wadwumti popi ni momi ana pai ubepa bi na se wo de ma princess ani junior wo mu didi wi amonom enti me patron kwabo no so ne se enkwada no wo to amoma to betre na afo ezanse Montessori teachers do na bi ma shom bone omo ye from anti no dodo na wo de hye nkwada no bag ma no ma yibia no mti no wo yi mi wo to me ansa ne na hye junior ne princess bag ma madam anoma wanom baako mienu ne me ansa na aka no princess ni junior so betimi abubo bi na ese bibi akonka Lumba super dama agude mu nsem ye de bai sanso na flame condom anopa abrantie wo konsani ne amadi kadi nkomo enso acho se wugina mante nyinanam entinya fe na akototo papa so ana sei masa flame condom si assimilation level ekonka atwe time masa anu so adepa long lasting enti anopa ube konsani ne nese wa bie jana baby girl so atede dia eye flame condom ana make amfo enso ade ama won so ube pebi na ese won so watimi ade adi mpamu agroup flame condom so e kan obi ade akode mu nsam ade eba na me so no mame nchia Oscar Motors enti Oscar 1313 wo agbogba police container na chi pe ho ana o garage ano pa imenchia wone o boy Besmark and other guys in fantastic good morning enko enfa mama na fepo no machia Mrs. Henrietta wono so e wotema committee 2 ano pa imenya no ntiese won so wabiem o kama wo monitor dwumadi fantastic good morning pa enko mana fe no Samje Bakery Mama Julie ene ne ho kan Mr. Saman Ahe enti Samje Bakery yan chairman na Benis onso ye adwuma Samje Bakery no pay fantastic good morning pa enko enfa emmamo masida PS enko ma Mr. Kwamya Fum sanso a ana Jesse Michael uno disika brante kana tata oburo ma so mutamachi afemi able producer Michael say wono so ana boaye ewo production e de dwumadi no enso ma DJ Omarion Port to the bumper e de ko social media hold on so enti images ni videos no DJ Omarion Power to the bumper ana ode esom no enso ebesumidi no ade besima kadu sai ubetimi afrem mambise enti Mr. Hitman say na de minim say baba na ba I don't know Bibia be fine sir you find your fridge mo you find your fridge mo me that's papa 21 minutes after 7 a.m. here and this is DL 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. I don't
106.9, 26 minutes after 7 a.m. here. A beautiful song coming from Daughters of Glorious Jesus. Why don't fun? Yeah, that was said. Now, coming up next on the show, major stories making headlines. And the national dailies go work out Tamu Boss when I not pay the back. I'll pay Kratani now, your cradle. All the newspapers and I'll pay in our hand. But also called DLFMonline.com. DLFMonline.com. Also, bet me I can kind in a bit. And Kratani in a go DLFMonline.com. And Kratani in a honoma. And I pay one so bet to me a kind of echo swap. So, all the top stories, major stories making headlines in the national dailies. And I pay Kratani in a cradle. And Shabba Kodio Samibi and I pay what's not said. What then Kratani in a bar. Johnny live on Facebook, live on YouTube. Bana wants to watch a link. I'm off for being so to me. I will be an pay.
Mana pe mame busa watumi anu munsuo. Water is life. Enye nsuo bia na wasa wonam. Enye sa wote me dase abra na ma akora so. Wono munsuo anum Lumba in super natural mineral water. Eye pure in every form. The wasache and your bottle no. Different penny for. Jubedi be a woody no. Afi won sanka Lumba and supernatural mineral water ibe. From penny for 0555 274757 0555 274757 Lumba and supernatural mineral water. It's pure in every form. Just get a grab. Phobia no what do one birthday, mama. Happy birthday. Happy birthday and come out, Frederick Saki, aka Tonto. And your birthday, happy birthday and come out. Georgina Sarikisua, and your birthday, happy birthday and come from out. Happy birthday and come out, Sunflex Nyame. And your birthday, happy birthday and come from out. Nana Sika, and your with the happy birthday and come from out. Paulina from Paul. And your birthday, happy birthday going out to you, Paulina. Shraba kwadwo same bia na pay watena sem ehwe na fe me ma kwadwo akwa ba na fe na pay ko wakrata ni nyina no emoboso no won fambre atiefo all the top stories, all the major stories making headlines in the national dailies no me ma in Shraba kwadwo same bia akwa ba na fe no won fan krata no moboso no won fambre atiefo ene anapay ya kwadwo maje major so brako na anapay wapom ti saying ya me adom me hoye ade wu kwada and a midweek in so sure, and we thank God for the grace of being alive. And I pay. Chetiefo na fe nkoma wo hodom no. Yendi nkoma na pay. Right, Rako Bramena sena yenche ne tiefo mutie frɛ chichi ne benche ye nuanom taxi drivers, trotro drivers na monso amutete mo private cars ma no pay mutie bebia no. Yankopon nya mu nyina akese ma mutie ye free modemu monso amwo mo shops ahodo paps ahodo information centers ahodo ano pay mo bia to mo no twede yankopon onye mu nyina kese na yemfa na ase nso ema senior man himself na nyankopon so waboye ho ban na yekwada se wufo na yesode no na basa kese ekura ja edi mu afrisa na yede nyame ase se wekoso ekura yi mu right yede nyankopon so ase papa kodo anapay na me ne atiefo yi di nkomo and nkomo ani ye hye ye hu nkura na se nkomo ani ye die no na me kasafa se hye ho den kodo atoda na niema mu aden papa ane niema emu aden me kasa anapay na me kasa dia ma mema yesi bere ma hwiase a na nkyese na wie ya no atoda de nipa ebedi mpo no kura no ane mu aden light bill, water bill, rent, nkwala school fees ene niema bebre anapay me ni obi kasa yi anase ye di nkomo yi obi wono ma eka emmene no niema mu aye den pa but na yeshi hu kura say yeshi ye hoden isan say nyankopon kuto ene ye de ye ho to ne so a bibia bekoyi e de amaye wa to da akodwo woto wani an to obi animu na ni da so asa abamobuo maba awoso de ho to nyankopon so tro ne say wona wode wo ho to awrade so no ade nyina di boa won ene wie won ye so kodwo we ne nkoma na pe ya na yeshi ye hu kura ne kwasembra kobra no pe me na wasebio na ye nyina yenim se abrabo ne du bebia se utumi obo ho so kakra te bia hodo a enipa we kom no de doso de bia meka se enya de abrabo no benya no always on on a smooth grounds unya ne se de bia ne wo ye ya na akro ne de bi ebedu bebia nima bi betumi adane ne ade a waso betumi ayehye kakra enti emra na woko ade mu nyina emra mu oden ba no na obo ho so na wogire ho kakra enti se de tie no ye denya emre mu onwino no ebeba emre nso emu oden so beba bet wo de abaye ne se wo begina wona so ese okoso a gina wona so na ukura wo mudie mu eno nkuto ne betumi aboa wo enti emfantu tirim se abrabo ne se de tie no ene bia da fom ti no wapem enya de bibia be ye da bi eyebre emre ne nkrabia ewo ho mu bia enti wodi anyina ne se de beko bia no betumi abo ho mene so na wakoso a esenkete na wahye ho nkura ne se ne na oda fom emre bi ba se de ti bia no so be den obesodem twere kronkron emeyete ase o David nyomo ne se ohu okyere ne ni a ono wasresrade da
the Trekron no cry, David Nim Hoya, my yet na me pe exact quotation no. Me go so hwehwa, me ya senke menya quotation we pepenanka ye gina so na ya kan samachire atifu ano pen. Because Bible me tia say wo hwe ase ba ko mienu miensempo a ono Nyankopon na abekwaso apagya wo. Ohu se enu ntina me wo fa ase ba ko kan sembi. Na asema o kan ne se me hwe ase mpo a masa asode egina me nanso bio mika ekaye se me hwe ase mprenso mpo a me mesan asode egina me nanso enti se yebo modin abo ye ho so na ye hye ye ho den na ye hu ne se dia brabo ne te no kakran the quotation here Psalm 37 verse number 25. Psalm 37:25. So between me be now. I can't remember. Psalm 37:25. Oh yeah, sure. Psalm. I say my abofra. Na afe mabɔ akora. Na nso me hunu onipa trene a wapa no anase na sefo resresrade. Enti se wutie asem we ya. Ne nyina ne se de etie bia no. Sa utintim Onyankopɔn na ase na wana montutuo na ututuo no. Ewurade nim ho bi na wonfom twede ya Onyankopɔn kwan bi aso ne bia Onyankopɔn bufu hyew na ado atia wa woni hawo ba akokora ekire be din ti hu hia pa kine de bia me kasa me se anamo bia wutu no Ewurade anya den ehunu mu na Ewurade ehunu mu nkuto de a bibia be din se wanya ne sa na wa akɔbɔ obra bi na se ho otae ho ahokyere ne ho amaninya bade ye wo wasema na mmom se wo bɔbra ne ye nkuto de na wampa twede ya Onyankopɔn bɔ wo no na se ne na tetenema ye de ama wa akɔso ahye wo nkura ne fise mrepa bi edi wanimu a eba na okan verse 23 na ho no kura na ye mede pam o se Ewurade na ode onipa anamon sisiye na ne kwan so neni se ohwe ase a ole nto fom tim efiri se Ewurade kura ne nsam aha no kura na ye mede mo no David nyom edua Samson yeyimu aduonu miensa no ekwa aduonu nan no eye mede pa and was it the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord uphold him with his hand. And he said, "Yet, no, to the conqueror say, Onyankopɔn twede yampon, ono ene wode onipa namon esisiye. Na na kwan so neni. Se wohwe ase a, ole nto fom tim. Tie ho ni yi. Ya wode wahwe ase tem. We no wase se ohwe ase a ole nto fom tim. Tim ni kire se wunya to fom tim di a wawie. Untumi nsori bi aso bi akogina ringim na ya bɔ no knockout no watu kekra. Eno wada ho na wapagya ne sese de bi de aduru de emfa. Na ono asalanda kama. But we ni de twere konkon ne se ole nto fom tim. Ne je se wo no obetumi akɔ hawo na amani hunu mu de na so nya de a wawie beba. Meaning say efiri se Ewurade yeden ekura wo nsem. Tisi ema Ewurade kita nsem kuto dia no matter what the situation may be, bra kwabene be firi mu afi. Enti enko so anhye ehun kura mrepe wo yanimu a eba se ya bama mu na ya mpa abade a yani beji bresem. Yo, kwadu anope radio so be de papa. Oh, be de. Radio so be de. Se we ase de Kwa mi yogurt tunwum bi. O se de. Bribi besi. Bribi besi. One Kwame Eugene. What is your name? Oh, Mate. Since so na yi Mama Mata. I think Mama Mata there. I will say enuanum bi bilibo. Yesu aka na mwantie. Yet as I see so we no. Sabe. Yeni an ye kan de pese ye ho ana meboa. Kwa anyumwe na aka wansem no. Anyumwe a. Enuanum bi bilibo. Ora Yesu aka Bibi ba eba beko yem papa daddy Lumba yie etifie hanom na the international DJ afiba ebe share bose anka Bismarck ema no ho kwan na omfa ne ti ento so na obi amfa 1000 nka ho na Bismarck kan so onya sika no Chelsea kro ye egu afiba nim ase hanom ema ombo match ni wie ye no nanka Bismarck ti ase anka yi afiba ansana ye kwada day you know can send it in there because of that day you don't me fan to come for thousands so ena Bismarck entumi anya kukuduro ena na nu yenka bi nhye mu last week in a senior man
ɔno akwate no ho ase ɔno akwate no ho ase say na ekro na o ka kire yen say eye Champions League na PSG ene the Blues Chelsea ebo no ekire be din enti o mbe wini matches no o say home na away no mbe wini ni nyina asem o kan ye nie o say o mbe wini home and away ni nyina ndo ba akɔhye PSG no wasan be hye no home na massa nso a amasa o say amasa yenyi no o de me pene voice na mo sisi na o check o WhatsApp no so kwadwe na chese na pa de bibi ba papa bibi ba o hey no bibi ribo oraya tu akanke kawa kana yetu bibi bo eni ano bibi ribo papa hey DJ Afiba your friend is saying DJ Afiba good yo 106.9 kwadwo to so she WhatsApp no so masene bibi afa Bismarck ni so obehu we no mpeni se sabe ye be moden na se yetumira ya chirisi ye kura yetufiri so ehu hia pa ndo de check obehu se me de video bi ato obehu pese Ghana for ete na enye se sabe ye ne yetata obi when your records be bree endra cross akeka kan bia ne ade a kwadwo de fa ko wakata mo boso no fabra wo de ba wi ana fe no ya justice too de wo but ade sere ba kwa e be sere DJ Afiba ne se hu nyam pa ene safi bia ma ye be fast ni fia ye ndidi ye nsan kan Afiba bia ne di fia ye nom so na ye be sere ye maame ye mama odobroni ene ye madam miss me belantwi say be bia Afiba bia momode amfre no na omoma ne nya we say wahebo enti ye twen wo morning show no so ye ne na ka ho asem awie en ye ma atiefo mutie nyina nte ase say Afiba wa ma morning show no sumpa drive no ye be chine yi ni wo so sa wa ma drive no so a awoso ye be chine yi no baba no Mr. Danso atua ho kadada ene ne be ka say hold your budget 2000 kwa ye betua nti Afiba no agi se bia na adwuma no wawie se wawie DLFM adwuma de a how nim ne mum so wie se obesi fie ha de a mesre no woteme nka omra ne nya ne preko mpani se so tre ben won ye gine ntem na kire din because we no so de kwasha na adwumpo me poma me nkofi ye beyi no anse be kwa ya kwadwo so wa candidate wakadeda say kopem si ebe yi ti no yenyi na ye hu se de sabi obi asensa so no ye kwaton sa so no ma ye hu nyina hyehye ye yi ne pe ye be ye free ndi esre no me ne Benjamin so akasa otwene mutane abetene ye pe ye akasa ebe yi ne de ebe yi no nti opa omra sesi a ne ye nwie ye frɛ na wadi kran ye nyina ye course Afiba mfa obi a course fie ha na mom ye sound course na ma ne say opempo a wo de o ma adwuma no omra na dwe ba be yi ni ha baba ne ye ne na kan wi ye be babosia de atua ye ni sika ga babosia atua nti omra ye nyi no na ekire nye din eduro me so no mampre dabi me dimra so kama bibia ko fine nti aha ne yaka wonya firi wanum na tofom tem yafa and one thing I was here my TFO who said I had ye nyina no we want to make sure say your listeners na better say wo sheba and we do so now better radio so now if you want to hold leaders accountable wo sheba e wo se won so utumi di so and no DJ Afiba you can run but you can't hide what do you pa on tutu from kwahye ho ade se bi okotre resignation letter ekuma mo men say adwuma no wo de si na mom se odwane obeba fia no de obesi ye bia be yi no na mo ade ba kwa be ya reho ne se ebia na beba na oba na ye professional one so ya na se ye nya beba ye professional eni ade braid eni apaso obesi ni tinu eno kra na be ye mobo no ye be se no nti o ma na se ni empo ni tinu no say ye be a female baba eni oba baba ni ana debi ye ma oba yi obefili afam ye nya se adwuma no debi oba be yi no de self entry no ne beje no be ma man be mayi no obayi na massage be bam na ni be di mo anon penso me banso me dia boniki bai better enti we ni listeners ni nim se we ya mamre da ha wo kan bo ho asem na yudi utrito so ye den ye yiwu enti omra anope ya omra wo de TNT no o ka se ye ma ne TNT no oba adwuma nya no na de ni sika ba
me share bono bi tues ka ma me ana afiba bra na yenyu na chire nye din nti senior no ho asem no nti etiefo na afiba na yenhu no nti wa ni ba bia afiba wa ma nti se bo hye na o share na ndo ada Chelsea etena afie o bo na kwesi sense e trene lo o man hye ba akokora Dabi nti home na we no mbo mo sen 82 ye yada wo su be wi ni home na we e ma wo su team ni ahoden omre na yanya ne ho adwuma na eja next time se Chelsea ne team bi kuhia obeye din wode nani ko tua wi se na ahwe onka ho nsem kwala na pay Ora Evans ya listener ba ko pa kesia pa ene na woda ya man happy birthday and to the fa ko wakata mo boso no fabra uwia na fe ya tiasim na fe yedi nkomo DJ Afiba baby bia wo bia no this is a caution to you you can run but you can't hide kwadwo ubre ni yenkwai Black Obra benase na yenche na tifo mutia no pay bio na yenda wo nyina asese wo madwan show no ena no pay ko akata wo do no nyina aba ne nimse ko akata no yebobo so wie pe ade aka eya fi be be chena tena ha na yapo ni tiri ho ko na Ghana fo nyina hu no ne bohye de ye wo hya udi so a eboa ma wo sokora wanim banyam de ko akata ne nyina aba nsem no so de edibirika bi ka do so pa beto yebo ase na yabo akiri ma Ghana fo hu nsema hodo am ekoso ewo my Ghana no pay daily graphic wakata no eden sama bam na wachire mu at 3-day aye agrotech fair no ehun sensem ni nyina ni Ghana mampeni berema oboada edwan drama ni Mahama na ni abresa krodo mo chira Mahama pushes for radical agri reset eti Ghana mampeni ejina ha no mu sei ono mo ke bie wom nyina be hia ana efe nso osoafo no hwe o manga na mfidudwuma so ye maame Elizabeth Ajare ofu sujina ha na Ghana mampeni ani age asere na space tuntum no wahye ne kama tumse ne nia bere so osere ni no na o mampeni kiremu a yemfa nto o Ghana ni mu se ade ba ko a ebetumi ama o man yage ye ho titiri we sikase mu na eniam akọ nka na ma o Ghana pa no eye kuaye ya ade a o man penifo de etwaye funuma enti wo besere pa sei ye kuya ni mu de ono wankasa o mampeni a ono ena wada o manya no a ye nyina edi na kire no odne mapa be gu akwan mu na edi kampo o man Ghana mensina hodo ne mantema hodo mu no Obia efa ne se eye service centers agric service centers ene ya mea ahodo a o mampeni ekwa akwesi asoye no pode aduonum 50 service agric service centers a ekwa akobwa ye benya adanya hodo a ye no baye ene yemfudie no de asie de hye senso de asie bo modin asiesie ni kama hohoro ho nyina mane ye neat a ebetumi di bia kwa amana ne akoton agi sika de ama o mega na nya sika no ye beye ho adwuma ye benya be yahodo nso a emfidie ene akade a yakuyafo behia edi asikua no nso ne nyine bekoso hodom se ye nduro fertilizers ahodo akuyafo behia ene mfidi nwuma je se mfidi ebetumi de afuntem asase ani na yetumi de adoafuo ma akuyafo atumi afiri afamu no sa agric service centers no o mampeni de ba o de ba pa makoma kwaduanum enche bia ye kwa kwhye bia so afam prince haya na de aka ne toatoa so wo ada regions and district nim na emakura na ba yakono na o mampeni kiremu a obesra o man Ghana mebunu ne mantewa ne ma na ye ho eden no osra yada ene kuadwuma no aka ne nkaja kwabna kwaje asase a na wakoto brantan na ogina nimu obetwa saa ene de abefo kwanso aba obetumi kura de mfidi adoafuo ohu nti obesre emebunu no ye nyina ye moye ho moden se ye de ye ho bagi kuayem na kuaye atumi atumpon na omayimu toto na etimi enyesika o mampeni ekiremu se kuaye eye adwuma kuo ba ko a so omayimu dodo na de ho jima beboa pa ma eye dipadodo mu nya adwuma nye no eso etimi atem Ghana mampeni esan kiremu se o man Ghana wonsase pa se ani ko hu ye pa se ebetumi agina ye nanso eye adwuma den de a ebedu baabi no man yenkwesere afimpo ebimem ha se de Ghana beye o man ye beje ne ho a wahwe ada countries aka beba o man yi mu abepe ye nuane ene akade na o de akọ mo aso enti kua ya de a o mampeni John Drama ni Mahama ebehye kina boa mo man yatumi akoyenim ewo mpuntum asema eso pa no pay daily graphic ediba ye no na ede mu nsem ato wanimu no na katafa tosudu miensa ewo daily graphic wakrata akro na mu ena no pay obama ne say adisha wonom ewo prampram wombeshi bedwani oni nyamfo Sam George anapodin sama tudwa Minister for Communications
o kire mu a sem registration no we di omba be ye na etwa to kra ohun se beto dwa sa banada na pen so na omo kire yen se ye sem card no a ye use no ese se nyina san akọ na ekoye ne foforo ye de yan krata sem kono mo san registration ne foforo ma yen ene Ghana fo ton santene wo be kana kiwe da ho nya sem kuma ene obetuma agya wadwuma obi wo kra be ye bosome na watwa kwan sa ne nsanka ene o menye ye ya ne ade a efi ye wie ya ede ade anya efi de se ade na mfa wo omo kire mu a sa na adwuma ekwe nyina na yekutwa nwura chesabi Ghana fo akwaye nkwasi adwuma mfa so obi amaso awe no enka se omo maye mpetesika compensation kakra na nkaja me wofa omale omo di bi to mbotom efi se moma yetwa kwan nante ye gya adwuma ho no mo saa akodi lie so saa omo kire mu a fofo na omo de ba na ye ba be ne de eno na ye papa ne bia eno ye original ye kwaya ye nya bio eno ne ye ho nsem ni nyina data ne bibia be koso enti ye wi a obi antumi mfa wo number ending 77 hunu omanyim wudi bone ane ye yero wo wi a ya ne achew enti papa no na eba no te we de papa no aba papa na aba no enti obesere yankopɔ ya adoma na se ehye ase a Ghana ni bia mfa ne ho nhyem ene network bia use mo modern na kwaso ye na kache na kɔ na munye bibia foforo ma wo na mwa se be ya ahoba monsem ebegyere ede ma wankasa eye osem card a use no se be ya dachi bia no obi eto wo so were obi eha wo kwan bone bi so a mpirifo betumi aye hwehwem mapa na mo atumi atoa no na mra ne sa nipa kro no etumi edi entiwe no ene ya adwen sanka yanko bio no omo se sare we ne fa na wanti no fa na exams aso akọ school na akọtwere won so hwe twato enti yankotwere we na yemfa prepare chiri kram te no aya katafeto so du miensa ewo daily graphic wakratenem ena wode aba abatudwa na yanto aso na yenkombo enwura mu ewo women and leadership wakrata no me wafa asehila ede afiri ma shebadwam ede abam na body ene empower informed and transformed ntiano pay ye baba tai emechi pa na asama eso pa no pe wakrata nde ba ye no ubehu oni nyamfa written na odore sowa ona ye deputy minister local governance and chieftaincy and religious affairs yama memfo ni da ha no mu sei no kirema nani abresa krodom o mayi modi ade a sebe nimpa bia di dem na dem die nso ankanya num yo ena nya musuo ebetumi ato obia na wo kirema katafeta so miensan obesre siapo ahodo be sisi no manyim womo modia na omuma ne nye disability friendly ne yakasa disability friendly na ene say adanya ombesisie no omonhwe hu ne say obi a wadi dem say bia ne nan na atwa no ono so betumi akọ hobi na ma ye step bi hu acha say uyo obi a usisi kura ya ntumi mfo yenya ne say bio munya ne kama na enipa asabi wadi dem ono so wonyansa obetumi asua de na wabe ni patitiro man mu nyama na kwanya edu ba bi obetumi de ne wheelchair na afa ne ade nyina munya bi wo ho kama no bia mfiri mfam o man nya ba akofo de a dem de betumi ato bia ne nyina ye ntai ye nuane ma de hye a wonom edidem achi se be ya dachi bi no ekwanya ba na obi ekwa akosua homa okosua pon ahodo na ye edan yesie no ntumi nkom de a na yese ye nipa mu ayipemu emu akra nti obesere saade na ekoso no womunyai na mpenifo mo wana adan akese umusisi edema o maga na suapona de ade no ekire nyina nye din na bibia enkon kan yente saade a ebeha o manyi pa a ye maame ede aba abetudwa anapeyen kwaso anyira mu women and leadership ko akrate no ema ene akandie na yenyina kratafa etoso emienu na kratafa toso emienu no nso ensem na bidem ebi wo mpa mo de bia betudwa na oba Facebook no so a DLFM 106.9 NFNC YouTube me wofa se DJ Omarion ede egusuntu oba obenya bi na watimi abomoden ahwedi nyina kenkan bi kama honom na kratafa toso emienu no de aba say the minority caucus in parliament has called on the government of Ghana to urgently settle outstanding tuition fees only to the University of Birmingham and other institutions hosting Ghanaian scholarship beneficiaries abroad. Enti ebeto dwese wo my Ghana de hye bi a wonom enim ngoma pa eno man hye ne se obi a wadwene mu abobie wonim ade nanso bia na fie nye efie na ofiri mu no
moje da matusre aho kire fita aye twe abo kototo nwa pada so ne bia ka busua no ntunya na betumi ato school so ino men ye wo scholarship eye secretariat wa wo modin bo konkan no man na tumi so wasene na ye de wa ko school eno men di Ghana de hye bi akupia ma no ne eno mo nko school o mo kire mu ade e de anya afia kire din bo sha ma hye ye mofre no sika ne nko biewo sika ne nko ena mofre ne yom tototo saa obi manso ena mofre yi kyese mu hu de omonye na mpoko wonu kuro me Ghana mpo de ansa nka anya hwe kura no eja na mebeka banku na nka eja onya eyi china mba ko beto so a odba prapra chiri saa na obi manso de ekomo de wa enya simku makura na nkolai aye stranded obi manso omu tuition fees ye ntuaye omu ntumi nkwa adisua dem ena omo bo asasa obi manso ndo omo so omo sere pa ni manim nya sunna ba ma na mo no to nonsense sika ne nko omo nkutua na ye mofra no entimi insua de na mahebedwene de ma de hye omo eye sabulugu abato mpesu aso atifide mantem no nyamfo ye Abdul Aziz eye fatia ena wakase kire mi so obesere pa ode nkrata de komo omo kabiewom se ne manim ya momode ane Ghana mpenifo nkasa no mkutua mofra ne sika no eye muo na mo hyebo mo ma mofra ne nkoye omo tototo bi manso nte sa ombedwa pa anopay eno ho amane bonso aba abeto edwa na katafe toso enan eno obehu omanyimu abekwasam kase bi nse da na yenya omampeni abedi akira oye oba aye ne kunu hu yipa akane oswafo na ohwe oman Ghana yehumesua so wabo adwuma so manya che ye mame the vice president Professor Jane Nana Opoku Ajiman ni foni da hanom na efepa na obesenso hu oswafo no ene wohwe omampeni kitahudie so omampeni akache oniminyamfo Felix Ofusuku ache momka hu bi nyina mfoni da hanom na asɛm no nyina ne sɛ ya maame omampeni ebede kire Professor Jane Nana Opoku Ajiman ekire mu sɛ ordinary ediedi oman Ghana enyuma ku ahodo a edinkita ho efa manebo ho wo manyim na oman Ghana ankasa ye wo ye de e wo honom ene yesanso ankrankre na wo kire mu asese no ankrankre nyuma ku ahodo a wonum di dwuma sa manebofo no omo dwuma ne kwa anim pa bedetu pa bia na aba ne de no ne sia hye se abronchi wie bia ahye no enye asese bia owiase enye kra edu baabi na adwuma na bibia ho kakra ni senti onu wankasa vice president edina ni koti awusie bedi akire na omanya tumi atai sa nwumakuo yachi na yeka eye nwumakuo da ebomaden di dwuma sama no bofo o mayimu oman Ghana de ankasa yewo information services department aso ye hwe oman Ghana ma ne boso yeka ne say information ministry no ese empirifo modern ahye adwumayefo na be hye muden no more resource eye institution no ye de sika ene akade kom na mutumi ye adwuma ne ye eno machi yesanso wo Ghana Publishing Company eno no eye dwumadia anasa yemfa ne se nwumako do mbomodin a etimi printed newspapers ne ade online ne ade no omu nyina omane de wo hwa ese omen yetumi de sika ede him yesanso wo graphic communications group okwa bubroshi kwa no so ho no ma ewo hwa fefe Ghana brewery nchen ho no ma ne butu ne wo ma ne bo ho pe bomba akokra ese omen de sika him no mutumi ye adwuma ne ye edu bebe na moto na jeje mu enye yesanso wo Ghana News Agency ni nyina ye omen Ghana ye dia nanso ekire din yesanso wo Ghana Broadcasting Corporation GBC adwuma koi Ghana ye ne ye dia na o kire ma dia na nsan mpo kire se ye mofra yisi akan a omunyi bi ma ye hwe o omunyi GTV fo yi nyi ombo World Cup mpo a omo ye selected one Ghana de no mayi ba ku bi no de ba ku bi atua to de aka no omunyi bio e de ade a o kire ma ye ne se enye we enye kura se ye ti o mamu na ye ne yankasa ade ye o manager pade se ye di sika di hyem na ye ma adwuma ye fo no ha won omunya koma pade ye adwuma na aka de omuhia de kro no omunye o obi aba ne nsa na nam ho saa nti o kire mu se we de ono wankasa asifom bema nsinso mu asmaham ono asifom prekope na obehwe na saa nwumeku ahodo ehwe amane boso wo man mu no obetumi amakade akọ
adwumayɛfo no bɛfili afam na nka bɛkɔbɔ World Cup 2026 nanka matches ni nyina nka GTB fo yi ni nyina na Ghana fo nkɔbɔ kan kotua sika bia ne bo den nanka bia GPL English Premiership nanka mu yi Ghana Premier League nanka mu yi bi na ade yi ni nyina kwankwankra nnwuma ko hu no ma ne de nankasa no yegu no enti we de o kyeremu a obɛpa adwumaden ahwɛ na saa ɔhɔ ahodo ɛkɔ so saa wo man Ghana ama ne bɔ ye eku ahodo a ye o man nankasa de ane man konkan no o metumi esuase na bibia etimi akonkan no katafa etoso enan wo women in leadership ko akrate no pemi wo fa sehela edeba ebeto edwam na dikato okra no o mo de abase o manyim kwa ya de ye nanso no sa na ema ye adwuma okukwa mu a emu oye wo wo mo se ema mo wo kwa ye mu wo manimu no wo mo doso papa nya semkuma na kwa krata ne fa eno ne toso enum no mo kirem dia ye nuanu mo mai sa wo konkurase mia hodo akua ye koso ye obi ye fa ne se cash farming cash crop no se ye dua koko ye nua mme ye nua kube ni nyina emai ginam se abura mu ginam enkate mu ginam banche mu ginam emo mu ginam nanso omanyim obi anwe no mo ho kapre yesi ukwati fide man temu a ene mpodie bobo be manya akwawade wie na obesi kuye okogye asase no do wie na wagya to nsi obiew dia ka ne yama na asama emai be gina so ayi adwuma abo atodwe saa do ho an makotwa enobaye na ba na mema ne tedam asenya nkwankwa anu ase efili fam na mai na yi adwuma yi nanso omai mu enhyehyɛ ye pa no yama mani mfili mfam wa mu kire ba kuaye mu a anya hwe kra no oham gichembe ya aduasan kron 39% eya mani ginam na mo se hwem mapakora betodwa kire nso oham gichembe ya aduonum no na chese mani ne mema no machi boot for boot ewo kua ya adwumam ento mu kire mi se bra so se o mani betimi abɔ emma ba so titiru efa ma omodo no ho ahye kuayem okwa mmemmia hodo mu dua kokoo ni ade a okwa abem sensem ne nokre kokoo yi yani maya ne bɔ atodwe yani maya ne dɔ ho ye kobo spray ma ne sese nsuo ba ye kosoa kokwa ye ne wono ma ye bebo ye ne wono ma ye betu akwa akohye ye frɛ ne sen apaso a ye ne wono ma nunum ye ne wo ma ye kohye da koton a emayi ginam enti adenti na se o man yan resource ma enti o mbesre o man no ntwa sika bi na ema o mo konto ku adwuma mo do mo ho ahye mu no empenifo nso o masene na nhye o mu nkran na wo mo so adwumade a mo bɔ ne yenka won etu baabi anka yem boa mani bia no Ghana ma ya ade pa ade a moye esombo ne senti mo boa mo man yenuane de a nanka abasobɔ kɛseɛ nanka oba ba komponent gya ya mani viet ba kokra nti nanka aye den de be wonti ya bokuani abaso e Wellington boot ene ibrantan kutukuru ne de ama no so mfo onyino nkonko gya asase mfanko bukwae na ne nsem nya dendenden ensi chichi sa chichi de achi ade a odo mu fili fama yenya na enti me wo fa sesera amane bɔ anopai ode baaye ni ebi ne de asommu na yanto akwa kata mbo so no so na yemfri women and leadership kwa kata nim na yemfa yani emfa nkyere mu ewo daily guide kwa kata na de nsem ni bia bo kyere mu am Ghana slips in mining investment kata fa to so miensa akane oswafo omen na ohwe yensa ase efuma gudie na fi yakwa yeso be former lands minister Odiminyamfo Samuel Abdullah Ginapo o kiremu a emu oyewu akane omampeni dadabe de chi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eye nhyehyɛ pa de bibi ba ye fene se good reserve o kiremu eno enene NDC amanyako bom de ho saa se sadin keke adwuma ne de sinema hyehyɛ to ho na no mu de ho yi o kiremu a na Ghana yesi de anya hodin nyina nya NDC aba na be ye yo eya banda dan ne be hyehyɛ pagu honom no mo be se sadin keke e de bom ho safohene so mo no mama Ghana si de anya ho no kiremu a sese no enche kura no sisi a Ghana o hwe yen gold ahodo a ye gold reserve no eboa ma yesi de nya ho de no wiase amansa na ya teato sisi esu ahwan enko ito besere o man penin ni yan me wo faase kuma sami jamfi tutu ne maye na sa gold reserve beboa na Ghana esi kasem si de nya ho de no mo nya ne yie ne nansen no nanka e kon kan sisi a o mo kirema sisi de anya kura ate ahwe
enti de ate ahwe ne de o kyerɛ sɛ de o mate ahwe ne ye NDC nsa no adwuma ba ne na yɛkɔ nkan de MPP dia saa no o ka no enti ate ahwe enti omunye ne yie na mmoa pa ne bibia enti nkɔ nkan na oba ko akata na afo ha no ma katafa to sinsia no ubehu ne sɛ adehye bi ekitekita ma botenja ko jan ko akɔbɔ awuram ɛwɔ adweso ɛno no wɔ Kumase Asantiment mu kyerɛ mu sɛ ɛyɛ adweso dwaben National Health Insurance Authority ase ahwɛ apɔmuden sɛ akyi ba mensine dia no ɔmo atena yɛkɛse wɔ hɔ no mo no ɔmo kyerɛ mu a NDC amanyɔkuo ne ma ɛne mpanimfo ɛwɔ adweso ɛkyerɛ mu a yɛno ane sɛ na amen sɛ wɔnom abɔntoa ayɛ dede aka nsɛmpa dɔkɔdɔkɔ yamoa ɛde agu Ghanafoɔ som ma wɔnom atumi atoaba ɛde ama NDC amanyɔkuo mene NDC amanyɔkuo ne di ɔma Ghana so a yɛno ane sɛ na amen na da mpanisi sɛbe de wapɔtɔ ma n'afie no onkyiri so ɔde bom na wɔnom atoaba ma aban na nya tumi ne nne so obedi ɔman yi so de a ɛba ne sɛn ɛna wɔnom akɔfa hɔhoɔ sɛ ɔno ɛna ɛmɛyɛ manager ɛmfa ma so yɛ ɛhwɛ ɔman Ghana apɔmuden nsa akyi ba so ɛwɔ dwo so nti ɔmo nte aseɛ makoto tudanim sɛ manager ne mpie sɛ kusie wɔn ani si obie aban no ɛmmɔ NDC ni den anya hwekura mense no omu NDC fo wo mu a sɛ be omu adwene mu abɔbew omu nim nyansa omu adwene sɛ be yi adwuma omu akɔ school pa nti anya hwekura no onyi baako emfiri wɔno mpesua so enipa ne ba obɛkae omu bra omu abrɛ na omu susu anya kakra di na akɔfa hɔ ho ba de a nipa na ɔba ne sɛ be ɔno kurom no health insurance office ne bi ni hɔ ɔnkɔ yɛ adwuma na sɛ adwo so pa adwaben de sune omu ansa hwe adwuma so kɔ so na mum mani nyane nkuto na mu hia no ɛhɔ ne de omfiri hɔ sɛ kusie omutohwe ne wɔnkɔ na omfa nipa ɔyɛ nisini na ofiri adwo so na ɔnyɛ adwuma no sɛ hɔ de nya de ɔmɛte ase anopai ku akata no ɛde ho asɛm ɛde ababetu dwa me wɔfa asefo na adwo mani abrɛ aya mo so mo hyabɔ aya munni so mo de nkwala ne bɔntoa ne ade a mu wia mu nyɛ hu hweda na the delegate ɛde bi aba Ochidema Kufu Ado didn't cut cocoa price even during COVID-19. Farmers cry out. Ekwefo ne dwa. Ebi ngo fa sifwe. Omo komante o. Minim se asemi ko matwa so. Se asere na omo komante sa o. Minim se nka o mawi o. Na adehye omo wa sentimentem. Wo mu se ku akrata na omo tete kuku ase. Koko nua pa na ekwefo yi. A friends and trefo nhye mu no mo no machi bedwafo mpenfo mo ka bi mo akwisi na mu kyire mu a ade ye omo ya pa omo dwene omo nte ase ne se edu ba bi o manyi mu a yade bi abesen wiasa mansan nyina koma ye fe ne se COVID-19 ema wiasa nyina betam din obi nko na obi aba etutu nwumaku akasiem ne nkuma nyina kye se wonnim na pie kurom kura ye pa wusum eti manfo pina fasa akwanya no so wo pa bi wono mo nkɔ ba bia nte ne ye na kyire din ne ade a omo kyire mu a omampanin dada na dan kwakufu ado koko oboi wanfane sanka ahu kyire ye ko mu nyina akyi no ohu akrafo mo bo wante so da enti ede ade a Ghana mampanin John Dramani ma opese o kyire akuafo ne sen o madwa wo omo say za koko na wate so ne de omo ka so no ya dwomboa omo so omo dwo muska ne de kakra na de kan ho no de opa onyi omo ne ni problem bia ne mu maba ne da ne de sa 3100 de omo hia e de aye omo de aye budget omo kyire mu a adwuma mo ye na afini nyina na omo bu nko ntato wo mpo anson kokoro ma bete ntobi wo na de ka wa hye nipa ne bose me kokoro no meti 2 bags de tumi tua enipa ne bagizi ka oba so mati su se hu enti omo mpene de omo se ye nka nkyira ban se ye ne COVID-19 abra so mpo koko bo ne yante na beka je se wiase amansan bo akofom ntine wate so de amukyire ma da bi omo nti ase to mesra ban omo no homode a na ode onyini de ani mfiri so no mfa ba na da de na ma wo no mo nyene saa na se omo ka se omo te so se de omo kan de omo ne aba no be chia ya mpa akoko akuafo yi enu mu asem na no pay the delegates ko akrata na de ho ama ne bode aba wakata fa to so emiensa na Stan Dobby e de abato dwa kyerem se sese yi de oman Ghana na se abeto dwa se yem papa o mampeni John Dramani Mahama ewiem hye odutu kwan no akwanua be ma Ibrahim Mahama dia
na omu kyerem a ɔman no so hyɛ ne ntesa ɛbɛsa bɛkɔyɛ conflict of interest enti ɛsɛ sɛ ɔman na nkasa nya wiemhyɛn a ɔman panin ebetumi de atu kwan adi dwuma wɔ ɔman no din mu enti yɛn papa stand up kyerem sɛ ɔman yɛ krado ɔmo de sika bɔtene 11 million Ghana cedis ɛyɛ down there kra ɛkɔ akɔfa wiemhyɛn a papa ni bia ɛnya awiawi ɛnya awiawi wiemhyɛn bia si adwene ɔman panin ne mpanifo ɔmo som ho 11 million Ghana cedis ɔmo kɔ deal kama wiemhyɛn papa na ɔman panin tim a frama pa fa ne motoam na wanya hoden apɔ adwuma pa asom ɔman enti yɛhwɛ animu sɛ 1.2 billion US presidential jet arriving in November. Obubu obosu medi animu ya mu na eba o November ya mu na ɔman panin ni private jet na betu. Ɔman panin obabia no odidi dwuma esom ɔman no. Enti no so yɛ nsɛmda abade ama ɔman. Ehu hia ɔman panin de sɛ man wiemhyin etiapo na otumi didi akwane aba kama. Na baako no wa hemfa. Sɛ onim sɛ ba yɛ obi wɔ hɔ. Sɛ mo ka so mo kosiesie ni ade a. Sɛ wo ka sa we ni nyina. Na Samuel Okuje to ablako oh mechia no pa nsem mechia no so mo se ba ko bi wo ho anka ebetuma yusu ana enyam na mekan yo ade o makan dada mo se ba ko bi wo ho anka abanada na ese nko dutu kwan ne ade a mo se na do ko bo ewiem hyen bi ni ade ko di 3 days wo wiem ni adware esa ne ade a se wo ka sa story ni nyina na ba ko no enye on amanyofo we mu nankasa me hofa asefo nankasa o metuo mofo mu ntio o kasa mususu nkasa akese adno wa bonte a hu ne different wo ba mu a different a mususu nkasa na atofosen ani jewelry report na mu kire mi se emese na hodi nse da hia me ntwufiri ho kra katafata sumi no delegates eba ma ne se Hebron prayer camp founder Lusus Sans in tema helicopter crash emu oyo ewurade nyankopon Jesus Christ katafia se wo pe katafata sumi no bra Facebook no so ye emrante hu ofe anani ewiemuhyen mu saa ewiemuhyen na kra ne se taxi an be fe ne sen akoda wo kwa he tiku ewiemuhyen mu tiku anani yesi wo firi hu na ho bankran onam wiemu papa de sebe asansa na obeduru tema se de ne si wiem se ni engine ne breki ye se ne fango ne san ye se ye den obinim ye si ye ade yi firi soro sai anoma ya bono tai ekoto tema community 1 18 day ke honoma meja do mu se sraw ade hie mienu ehye no sa na kofale bai edema Hebron prayer camp sana enemo ni mamienu ena omu nyina hye saa no na wone mu kire mu a ne ba panin ni mpodie ewiemuhyen no oye obi a watwi yemuhyen saa be ye mfinhia tunum experience ogosua hunu pa wo wiemuhyen etwiem wa ye adwuma na mfinhia pode edunum tamnie de ye kase wiemuhyen de a na nko expert pa wo yade na opinim de esi ye pote ade hie mienu atumi ahye ya ema osofo yi eni prayer camp eni ayom toto saa wo manyimti awre ho pa dodo kura ka se mfiri Ghana ne ade de kura mpo se bia yen yade hia sa na ye ne na ho a emu oye o Richard Bogana Yankopon fo mo kransie ye mo osofo no ne asorofo no nyina so hyeden emu oya na the Ghanaian publisher the aba na say minority slums area repackage land reforms dem kuma ni kirem say na nsen oman sase ahodo a osoafo hwe oman Ghana yen sase akoye ne mu efumagudie so ni yamfo Emmanuel ama kofibo no kran so adehye a warom ewo elembele ma hye bedwani so man hye padia fa yen sase wona do kire so munya we dada de yegu ho na masada be sese din bi keke munya hwi bia ana prom de ho sensem de bakata fa tosom yensa no na sanso na katafa tosom yensa ho abiu ewo the Ghanaian publisher ebo amane say Ashanti cocoa farmers speak out, bring back our money. Na
kokwe fo mo wasantiment no be hu mre wo obi anya mfinhye no be ye aduawatwe nyina wo mu o mo ne sentwerefo ni ko mo kire mi se o mo de o maka no maka o e bodada na no mbeje e mo no ne de o mo nye to mesra ban we de o mpa ne chopa bodada na o fa no ama wo mo sa fo na ama wo mo sa ti sai be hadwen be hadwen na sanso na senso boache calls for highway master plan enti asanso boache bantima ma bedweni ono kure ya akane no yo mampeni no na akane no no yo so afo hwe man Ghana ya kwan ne ya kwan tempon sensem so kirem se obesre ya kwan tempon ahodo no mpanifo fanhye penwa kwan ma yehu de yakɔ ne de yeba titiri no kuma ase kɔ eba nkran hai ye de kekos ne takrade mpanifo mo ma yehu de yakɔ mo fa master plan bi ngugu akwam kama na mo nya kwan ne ye maye ne ye bread too much mo fa sa so nso boache na one hoye asanso boache hoye am go fa si obesom friendship awotwe afu kuma se kwan si sa am go fa se fo nankasa no menim de enti ase mo wakonwa no so a omo nyu na mo kotona bonten na mo keka na na hampa ahu 8 solid years kuma se tu Accra wanye kuti achiri tu aboba park ne so but de oka no so hu hinya e so omo ye ana meboa wanya eni ntine ya to abetia na nanya sa ne ten sa ne tie ndi ato atia ne sa no na yesa de waba na yeso oye den oye enti munye mayen kwan di hia yen the news center di bia ba na ochire mu a gold ni ade na o Bank of Ghana gold coins a year yield 27 to 30% gain intemu chirem dia Bank of Ghana Japan ego akwan bibia konkan bibia dem din bibia dem din musika sem no bibia ekonanim kakra na onuminyamfo John Abdullah gina poyo so afo hwe ya ho den sensem so na ne fo ni da no pa chirem am fango bo no ananu ya dwode ya agehwam ibia beka ho biewu rodne sasum anu se ye fango ya na nyina ho ye akosoro kakra ka ho nti eye no nwanwa sa de na akosoro kakra tamu kirem a amazesi no fango no bo no ekosoro na cost of living no so abie ho eba ne sa na ahyenkafo ho kire won because they say mo bo no mfa bi nkan ho ti se ko ba ne sa na se ebo no kosoro sa na na mo so ebre pa me wo fa asese bibia be din nti munya abotre sanso na either eye fitel no MTN ejuma credits kabotene 200,000 Ghana cedis akwa chief imam odkelens ne ye 2 billion chief imam onyiska no na omomfa mpra prechiri akwa nche na mode omuyefu na to ho sa abosome ba akwa konto onye yizi sa akwa nche na odiji afi ba ka ho asa emi nka ne yem nsunu nyina sa ye be ni timpo no wadwane na akwa nche ne bosome Kazamini waye wa fonte zei no praye no na oma brepa nti 200 cedis 200,000 Ghana cedis omonye emfa mpata omokra mfa tototo mponche nkokɔ ne yi na mo mfa mprapra but ye besere na nsen minu anom kramufo no mo ye medim ho ya pa ko those days na akwankyere mo na mo ye benuane de ye ne yedie ana na nyesa na mo ye akwankyere na kama ye bia yefa ne se sala mu wia mu kum nwan ne nantwie no ne mo ne ho adodode ne dia ye ne yedie ba na nse de asa kila ntua o fona na abas was na dia dia na ekoso no pani dia na ekoso yi be sere mo abas was fona na mesro du a woda nche ye Jamila ene abusua na ye nimu no ye be sere mo ada ekire din afi de omunya yesa na DJ manka ne yi we no munkum dwane nantwie ana we munkum on na de na mukum no we ye nkokɔ akura nsa nya bad na wa fam nya nkokɔ asere ba kwa se mefiri afam nti ebesere we afa akwantene de ye modea but nuane ne de ene nam no ye de ti ebesere afi de moncheche mayen moncheche ne yankopon nhira mo gwan sena mo san didi nhira no magibio meti bi afiri so because mu didi sa de a na se adwuma na mayafa nti mo modern na nuane ne hwe anim se besan lai we kira na DJ Hitman unzo no so wai ba tere se humkum na wofa ontimi hye na fuma ene wo ye ba adwuma kro bia kro ni di ebeboa pa ene so ye
na the chronicle kwaka tan de aba no de Samuel Abdullah gina performer lance minister Ochirema Ghana's mining investment ranking tumbles Ginapo express concern say the gold for one reserve no muchirim say ai bia ho pa yehu bibia ho say pom ni gu akwam nyina bia ho nti ombesra manim nya na empenifo nyina mo na asoro mo nyiro mo ho na bibia entimi enkoyi na sanso na illegal miners are my worst enemies. I will fight them. Achimansa DC wedwa keke no fa say Achimansa abanam zini osi ebi nzida the town for kese ni adehia wo no no omo tufu magudie kwati kwan so sensors nsuo ene akwaye Achimansa menzinim oye be mabra ombeshi omemachi boot for boot na china hwe ade a wapin ho na the informant so de aba na ochire mi say come face justice Kojonyanka tells Ofuriata akane o man Ghana ya photo sam for sana hene yan papa kan to Ofuriata no sma say hye nanimu ha bafu anya sim kuma na space ne de ne wohwema hu ne kama na efo na nanimu ha se no ochiremu a Kojo pani Kojonyanka kire say kan Ofuriata wona agitum se obesom Ghana ya me adom wasom man afinhia be ye nwotwe ana nsontem wo wie yakwam waja Ghana ho akotena mo no ne sa na ye no Empenin say we ye ni yanko anim bebanyam na so obofo nim se obawe ado akira nko huhu ye ade ntine ye de o man hia won sase boa next day sika sama no na wa ye sika sam no si one time na bra no bebu nkonta kire ye kaka wo se wo mei to kire mu a osere ne pa ofere no ompese on ne benya asem Kojonya nka anim asem di yem papa former finance minister Kanefulata bomodin na fa wiem hyen na bra Ghana na fa ho bre ka kire so mia na mesom ezezi mebu nkonta sika o men beda no ni nyina na meyewei we kosi ha ne ade ye wi a wasem ya da ukọ obi anya hwe we manzu bi anim na wa sa wo ma na nese wadi sika mpa o to wasre no sika no to Kenneth Ofoliata wo mra fie na to mebu nkonta kire Ghana fo fi se kwan de Ghana fa so no wa ma be ha dwen pa na NDC ne ba ko adwa wadwa pa ex-NDC national organizer aspirant the Denny Henry Osei Akoto ochiremu a se ne hu adwiri ne pa katafa toso enan wo the informer say eba ne sen ena national chairman mu a de man ni samanyoko yem papa Johnson esedu nkisia general mosquito tumiko kan sem a eyem framasem edifa security recruitment na ho sa say nipa o munyina ekoye qualify nyina fo munyina adwuma ho na be ye kronfo na ho akwache hwan enti penipa sabe ena aka sei okuwa ka na mo de drink bi abona na minim drink kro mo de abona no befu asa wonom no mi drink bi a hye se du nketia no a wonom na minim drink kro we no na enu ma na se o ma na mo de atua na no sa bebe de pa o hwe drink na be guy esoro ho a nti ochire ma asasam na yem papa Johnson so din ketia kan no in fact emu hetu za tentehuru emu nye dokura hetu nti omra bontema paga na focho se wanka ni yi kura omba pacha wonte sa mo mfa nche no kura kakasa na ese wanwene oman hu baako a wonu madwa na the new publisher de aba na se cocoa farmers weep in regret Akufo-Addo protect price even during COVID-19 Mahama betrayed us after a sweet campaign promise. Ekuafo ne nsam na de mu oyewo omo kiremu a Ghana man penin benema oboada John Drama ni Mahama de anodoko yamwa edne nsatia benu ekuafo na som montratre mu nsasim mu bibia mu obia mo nkwaje asase kokko mu beye de na obaye kiredi omo kiremu a wabete so debi je wakana na abeye nti nani abre pa ekuafo na dwa Mwadwa pa. Eno ho se sem no. Ne ho asem na wa be yi. Na the campaign a chire mi se na nsem beto adwa sa de hwe mo wasampa. E ho nwu yo. Ne nim se bia nka ja asem ya to atwa. Any o fresh violence locks sampa. Arm tax ban houses as one killed, several injured. Timeka said die. Nipa maako ekire din wawu
afoforo be de ho nso aprepra ɛwɔ mra nipa bi ane ye yenko efuo bi agi bum no makwa hihye fie ne ade wɔ sampa akum nipa madodo na aprepra etimi kasei Boku Junior ekoso wɔ sampa no ene so ekire din yetumi nso ano o yetumi nso ano temi ho asɛm no wa bai nti sampa hɔ ne yenim adokora hye hɔ ene nipa kora esi odi hene a ye ma no kwan ene ahennie ne kora adekora wɔ ho anti no mo nte ase Wahunu, blabɛhwɛ, ode aba Facebook no so abehu. Obehu. Ade ye gye de demu wɔ ha na nyasem kuma kora, mu ɔya, mu ɔya pa. Nti ɛno so ho nsɛm no na no pɛ wɔ mo ade abai. Ko aka ta ne de nsɛm no dɔɔso na nso bere nti yedi adwene de akyɛ bɛhwɛ sofrao. Nti ɛse edi sie na dwumadi ahodo aka na ɛto aso na boa me na yɛmfa wo dai enkɔma. Ei. Happy glorious birthday eko ediama efia opoku echampon. Oye a level 200 student ewo NAST. Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumase. Na way free your dad, Master P, ne baba ni. Mo fa si nsano efe. So le no ma di dwama no wawara kana etu. Afi wo maame ene abusua ni nyina ene school for mo nyina wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology amusua de no. Omo celebrate ne. Nyame nhyira opi, wa woda no nya no soronko. Nyankopɔn mie wadwenem. Oma wunya nsa betumi de asua de no bɛyɛ panipa o mena Ghana manya osomfa so. Me wo fa se afi opoku echampon a wo ye level 200 student ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Nyame nhyira opi no a woda no. Wanya ne soronko kora. Wei every Master P London na ɔse yemfa woda soronko wei. Yemfa ma. Ne ho ofe pa. Ho ofe kama. Adno DJ Hitman ana ende asem kaka mbisa ye keke sa George mabe ana yanko yanim na woda no ebi nso aba wa ha me wa fa ase ne den ede prophet prophet Emmanuel Inshraba Entry one the Dominion Ziri Chapel International eno no wo eye fanchene bra eho no wo na efri Janet nchen enti Janet eni asafo mani nyina say prophet Odifo Emmanuel Inshraba Entry at Dominion City Chapel International eno wo fanchene bra e was sentimentum kumase no ene your birthday asafo mani nyina twa oprise oso itwa oprise nyame nhyira wo omma nonten no emuso enwesa no wonfanwa o na omma wani ehu ade na so tamfo bi tata asafo ba wapa no sumu humu na wapa woje ene nkunimdi ato asafo ma nanim endi waso prophet Emmanuel Inshraba Entry wona woda Dominion City Chapel International no ewo fanchene bra senior nyame nhyira opi no awoda no onye ne sonko kora wei efri Janet no se yemfa woda sonko wei no yemfa ma oso yetwato no eko ediama Eugene Frimpong na Eugene Frimpong Eco School Amstead Kumase campus level 400 next school no we anesa na ono na social studies no sua with economics studies ni ade enti samuel fulubo aten say yenka nkyerɛw me wo fa se Eugene Frimpong Amstead school no apia minka ni sua point university Kumase ɛhɔ na wo level 400 enti ene Yankopɔn de afe ba ko aka wonfie ho a wonhyira opa no mie wadwenum oma wutirimu mmɔbio na daache oman wie school a be adwuma pa ye na beso oman Ghana sompa say happy birthday once again goes to you me wafa se Eugene Frimpong nyamenya okese na woda no onya no sonko kra wei efri Ashanti regional correspondent and ma DLFM na fin so wontumi TV and radio dodo abon ma ne se miss call me wafa se Samuel Fulubo aten ene wo say yemfa awoda sonko wei no yemfa ema wo nti dwumadie no yemfansi na DJ Hitman cinema himself na omra emeto adwumadi a aka no eso
Minia, Femnewaso, any umre kakra, Namenka, Diofosu Plaza Hotels, one 71 trail, Sawo Pebe meetings, and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels, a very spacious conference halls are a state of the art. Se a comdeal, now Pebe, ya, Ubenya Diania, and more de Nemo Sham, na Pomudi Womwedi, and now Ope and Sapapa, betray Abodronsa, ya, so Bogo Minase, Nipe Diamunina, by your form, Anum dia, Measure Baby, said Diofosu Plaza Bar and Restaurant. There was swimming pool, gym center, salon, ya, a member, and a man to Mrs. 1 Wɔhɔ. Afei your modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee. Set weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum. Nebe shekiu amawoniaje. Etwegusa. Oh, Diofosu Event Center. Diofosu Plaza Hotels de Edain Papa. Inipadem de Ebuso. Inti Sewope Hotel accommodation with a serene environment. Yeah, ubenya wasum dia. Ye punamao. Afei ye 1-bedroom, any 2-bedroom apartment. Yeah, ubetimini wabusia abetinem for a limited period. Afei sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etwa kwan ewo obotan so. Any atechem ya ni nyina ewo Koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no. Ini di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetimi afre yen ewo homayi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. DLFM 106.9. DLFM 106.9.
stop it. And it's a brand new one, so go and tell them let them have it. And it's a feeling, oh, feeling bam bam. And it's a feeling, oh, this a feeling bam bam. Check it. We'll feel it. 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. We'll check it. Who work him asem na ba twatwa ton. Na fe won so te umfa so. Ala pe mami ni wundi nkomo kakra. Mami can forgive us speak ups on some farmer. Give us speak ups on premature ejaculation, sexual weakness. My dear was so to me now nasu ye papa. What to you about Tenkuma Bua? I saw a band baby papa. What is a carrier about what they now feel no baby condo and pemoa? What the auntie sa na dia chen. What band baby papa. My dear was so to me Gina Brande. So where be memo, which now nasu papa. Give us speak up so Zababua papa. Yeah, they give us cold capsules on swab, give us cold capsules. Very, very effective for waist pain. We see in the year, yeah. Wapon waposo. Who connected to a hypertension now. I am team constipation. I don't so trust here. Yeah, they give us a bar mixture. Give us a bar mixture. I don't know support your immune system. I put some malaria, typhoid, and I fake jaundice. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a benya biato. From 240543 222 470 0543 222 470. Give us speak capsules. Give us cool capsules. Give us a bar mixture. And it's a feeling, oh, feeling bam bam. And it's a feeling, oh, this a feeling bam bam. Express the ultimate in comfort and luxury. You for Plaza Hotel. You will go for you. We do go for you. We start to chairman after a button. So, who do you for Plaza Hotel? Every you are ready to say dental for her. Comfortable, luxurious rooms for her. Conference room for all your conferences. You know what do you for Plaza Hotel? It's up a baby at that dream home. A baby, not just say. Why do you make the Biado? Radio for Plaza Hotel. Look no further. From Penifana for your Enquiries and reservation. 0530 458834 020 7979 461. You're for Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Dr. Amponsa Heba Hospital, some in country stroke connected to world. Hypertension, how would you change Yarsa? I had Dr. Amponsa Heba Hospital. Malaria, syphilis, infertility. Your last stop, what your last stop? Go be more spinters, go start by stop. Dr. Amponsa Heba Hospital. Hey, Monday to Friday. Doctor 0278 59961 0278 59961 0243 110 875. Dr. Amponsa Heba Hospital. Where your last stop? Can't stop it. And it's a brand new one, so go and tell them let them have it. And it's a feeling, oh, feeling bam bam. And it's a feeling, oh, this a feeling bam bam.
Me Diana, me can boss with jing. Give me yum side. Me Diana, me can boss with yum side. Me Diana, me can boss with jing. Me Diana, me can boss with yum side. Me Diana, me can boss with jing. Give me yum side. Me Diana, me can boss. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. And I'm paying Anidaso Wɔhɔ Obia joining live on Facebook. Oba. Now once we share link no more for being so to me ahwebi messages kakra about Facebook page you know so che taxi driver or say Hitman and pay me tie dwumadi you know and che taxi driver and I did the message by Dora Yaje weje or say DJ Afiba you can run but you can't hide Dora messenger what ya ba and pay no na say Afiba ubetumi etu America but said you wo hinta de untumi hinta de biara da DJ Afiba ebrani nkrabia and a betray and upon Shaba Kojo Samibi ewa hanom Shaba Kojo Samibi ewa hanom and pay what na say Miss Makadu say atna say Kofitela wa hanom and pay ye be din komo and an apen koma ye di no also join here na won so wahwe dia e koso na wo do comment e dia ba number ye dey adwuma ne 0593406565 I don't know WhatsApp line and pay ye di dwuma and also join here also the bit me do comment wadwen chere ene watene tene nyina afa ho na fe ya gibre akenkan ni nyina e dia ma kwadwo maje Major so hate. Bibi aboko dia. Oh yeah, what message is ever for DJ Afiba no? Oh yeah, sure. So you can run but you can't hide. Ube to me etu America. But say wo ko hinta de emfa. Dole yaje weje nyamishra no. Nse nipa de. What wa udi no kure ye. We obi anhye obi a. Say nyi obi a na hye obi a say obi nkeka de o. Ye say ga de hye ne de a. Na de say de ye ne ye force no say onyi bidibi. We ono anakoma mu. No chere so pese ono afri na ne kire mu bo afode na odi bo hye so se de be ya e kina bi no mpanifo ne bibi na nya ne ye kan no betumi aka bie nti we bo hye ono ana hye okay nti we kire din baba no wa ben yo misa danso na frame sisi a no o se wa tra legon kra ba ya cha be ya man be 5-10 minutes time na wa land fia enti afi ba be sre na ada be bia wo bia no mane se mpanisi sabe aboa no se wanyitima yense ne bon ontie ne ye se aboa na anyitima yense ne bon no so na dwen so obagitim de a ukọ nwuram kwisie no ne bon no ukọ a na se wudi abanum na obuto hwehwon ne echensiwa utumi dwane kọ bi so aye chew ne de wabọ nkwan pewa eno sa na bon ne yen ha ye hu dabi ne mum ye di abanum uhun se aboa ni tra bete ne wasan kohyem ehun se ne ye ni abre efie de meswa ene asoja abojam senior tele wampie na yebufu a ene tutubon no kwadwo wonum se betutu ni nyina kwadwo se woni motia oh yeah na motia banso yenyi nkonwa nkyere no dabi na wo ba obetumi nkonya hene na nkasa no no wate ase na wo na fiba no ubeyi nkonwa motia ba na yi nkonwa kyere yempesa afiba ma sa ba na ba mu se ayi se afidie ne chi aboa na nusunko yempese self didn't be no kra we dey sra no bia wo bia me ye sure so tie program because my friend wuku amana ya one dey bia fiba wo bi onim omo nyina say omo na kasa boko because and ko jana pa yen tun kra so ko fikesiem some ma DJ Afiba so nte say ama pressure ye besrew me just one aba no ama pressure bia wo bia ye besrew won miss me belantwi mode onim say ye de amokọ kofi Afiba ba ye sere mo ma Afiba mra adwuma sisi ye hia no very urgent ko wonim say aya ne ye pon anopa ye pon anopa after show no na me ko yeah and then no dabi opan nko dabi na me nko after show no me wa ha no ma kopem se ye be ye obebo ni show awoso na wie Afiba de me wa ha no kopem se ye bebo awoso na wie Hitman wa ha Izigi wa ha Kofitela wa ha DJ Omarion kra pon a ontumi nkofie ye nyina ye atwan me ya nigye awie peye
de be me ya ni je wie pay ye ne say ya yi afiba ye nya yi ni pe ya ni die kura ye okay ya num nso mpa ya men Bible mu no o say esan Paul nti nipa bi bopo yeah si won didi one nom kopem say ye kum Paul hwe. And we are saying this on authority. We are not going to eat. We are not going to drink until say you be you DJ Fibetino. Ansana. Yen didi yen nom. Kopem say you be unity no. Say oh the voices na wa yinfa. Voices no ha. Smoke kan ya no. Mo me voices no bi. Mo voices. And then bra kobra. Yamma yetie fonte ase say. Die nte ye ni abere ni nyina nya hwe. DLFM ye Obia ye tran ye kan nsem a. Ye ka no kura kire ye tifo de ye kwaso o manim de ye nkoye ye ka de ye koye nso ye ka ne se de tie ye nya nsem twere dwumaku e bebra nsem so enti ye ne ankasa adwumayefo no se yetumi nya kukuduro ka de ye kwaso o manim anya de a eno kire ye nse ye ne anso ye na ho bibi nya ye se yetumi ye den e ka enti wuntumi emfo ano meka se bia o mampani we ya ye we na wo duro so a Obey hide and seek. Kodo muntie Muntie sade we. Your friend is saying DJ Efiba good. Aso. Kodo wonim. And that's in our day. Kodo wonim. You say after elections no campaign. Wonim. I'm telling you. Ebra kan nyina no. I feel say 15 minutes now aka no. You fight your near tear from fending. There be the voices and I'm born voices. My voices. DJ, my voices in be my voices. Now pop him 10 o'clock. Them. My life never delay. Making me team. I bet my life never delay. They've lose. Better. Yeah. Better. And I trust my team. Say Afiba the Enquires what they are here. Bibi na eba no. Here for. I am me and Jamaica Obofo. Ubedi Momo. I am in America say. Me say. Making me team. I bet my life never delay. They've lose. Better. Yeah. Better. And I trust my team. Say Afiba the Enquires what they are here. Bibi na eba no. Kojo. Making me team. I bet my life never delay. They've lose. Better. Yeah. Better. And I trust my team. Say Afiba the Enquires what they are here. Bibi na eba no. Asemo. It's no messages in the dorsal. Messages no a dorsal. And my Fiba sama waka you know. And you do enkomo. Hey. Say I bet my life. Before back across and catch was up. Phone can come Anthony na ko basa ne be ma kra no de beto so a o de beto so. Hey, best mark na kan asem we. Best mark enukre wom. Oh yes. What kind? Na gem we say kucho. Beman sin so much on enti waka. Oh yes. Afiba obi bi asa. Obema nyanya ne. Am say Afiba obi bi a. Nya Openi. Bibia mbeka na bia we are live on Facebook as well as YouTube. You are on record. Usesi an wudi witiri aba. What try yen say, Siankopɔ ya adom na Chelsea. Etimi AEPG every Champions League no mu enna. Yes. Witiri ye you first one yenya wo na sen fu bana ho ye feba yen senyi. Yes. 2 times. Na no achi kura no Obema. O san dey abo afode amaye. Bema dia ne say. Say bia Afiba obi bi o sad be kan itinu. Say train Openi wo kan no 1 Afiba ma. Yeah. Yeah, what Angel ya me dance ni. Wo se ma Angel man ya mo hye no be. Mayi mo nyina frim. Mayi mo anti dia akoso no DJ Afiba nsema wo kan ye se ekoba se Chelsea entumi ansha yenyi ni ti ena pay Afiba ya hwe na ye hu no. As we speak now, he's nowhere to be found. And messages are Bismarck was say yen declare Afiba wanted. Yeah, why and I'm message chat. They say message chat and I want to remember Afiba 9 a.m. Say 9 a.m. Yanti Afiba and Afiba ndu fia. Hitman, you be declare Afiba wanted live on Facebook. Your page this week now. Afiba is wanted. Wanted. Message chat. You be declare Afiba wanted. Wo kroma say. O my senti Afiba ebra no wo kasa edwa nanum say wo di obetumi aye no yenti.
Remember, making me team. I bet my life. Nevertheless, the blues. Better. Yeah, the Better. blues. And I trust my team. I feel bad in Enquires what they are. Yeah. Remember, making me team. I bet my life. Nevertheless, the blues. Better. Yeah, the Better. blues. And I trust my team. I feel bad in Remember, making me team. I bet my life. Nevertheless, the blues. Better. Yeah, the Better. blues. And I trust my team. I feel bad in Enquires what they are. Yeah. Bibi never no. Okay. Ebia na tie for na ebia no munim ba bia asem we sha ase free. Okay. Enti ebesere me the main one na that day no kura best mark we ma adwuma. E na afi ba kɔto nkra we e de man wo fie. E na kɔfa nsem we nyina bande ni kan tie ba bia ye free. We kura de bɔbɔ ni nyina ye ndura na adwode na. Enti wo de senior ma ye ntie first one na afi ba kɔhye bɔ na nkasa ni. Ye ntie. Yeah. My best mark nyawe say. And the men are playing. And the men never born in there. This is no kind of home and away. You not share PSG near you of him bet ni tiri home. Okay. Home and away. On my. Me sure so. Aha. It man in your way. Say the men man never born in there. Home and away. You be show home. Ni asashe won away. Say you away. You boy away ne. You show on you be show home. Better. Na you wi ya dwiri ni tiri home. Yo. Come. Ya mintie umpa bo. No ntie usufren so. Eti the international DJ Afiba na hotel kan no ba enwuma. Ti enkomo no say na shase. Kwadwo run your true say na enkomo no shase. Opening last week. Yeah ti e ba bi dwen ye ho. Me ba Afiba PA frɛ me nti ehu hia pa. E ba ye kra ye fa no kwa live. Awuku. Eti say. Ya me adom na dia na ekoso Afiba wen. Mom, 30 minutes, no studio. What's it day? My requirements are kind of fee. When I can of fee. What's what he say because you are live on DLFM. Me, I always realize. Aha, and what's the amount? 30 minutes. 30 minutes, Monzabacano. Fanabra, yes, because a Baba Nanya Bedu, Penphone in Asia, and Yadia, a few bars on my eye, and I go up. I was so crazy, you know. And people more than Fanabra, why? Why you coded? Yeah. You better than so. Until the in the kitchen, see a channel. The Baba knows who a bit wavy in on one thing. I say a year sena a impending fortnassi. Your trabusia into a millennium preparatory. Mate, the Fanabra, your channel. Anthony P. and Akasano. Kodoti common mammy too. Enti ya news ya wie ye beko. Na me ye introduction sa Afiba na eba. Ba mama musa mo forso na okasa. Ye mpo de me pona me nim sa champions bi kura oba bi me nim. Wa no ba no so challenge ra asem ho. Na me say da me mie mark na bie mark na ma na oh. Sa na Champions League match a PSG ni Chelsea the Blues ko akobo ye de me nim. Senior man anu so ye ma Bismarck kura ni ha o sister ye nto nkra na ma no. Nto no o hye nto kwana. Ono ne kofa ba ye. Na Bismarck ba na because open no so no sa Afiba je atum sa ase ye nyini de ono so ojana na so be mamu a. Oje tum. Ye nyi no. Ono mpo de o kirem se ye yi na hwi ne ba so a ye nsan yi. Ne be ma kura de kan ho. Ana se na kan hyebre wona wade mu nyina mpo de nka ya je. Obofo de 5000 be kan ho ne ti. Aboni kinyina nka be ye adwuma ndra. Ahu ena mo gitum mu na Afiba ndra nso ne nim se nka betwe asan. Wo same ye nante ye se. Wo de wo Christ ho ama Chelsea. Yankopon so de o ye ade a na wo hwe udin. Ha o ye nyina Yankopon te soro wo hwe ni sa. Ena Chelsea ono ka se nka de no nka mo be hye wo mu home and away. Sesi a PSG achi Chelsea a hye no both home and away. To we kan de tine kra yi an se yi one. Oh, we say ki yi na nwini ba ho na osan ye rasta na se asan chi na yi bio. Se be ya next time ohun ade a PSG wo mu a o me ho. Na kan ni so ate no. Nti se de de se de waka no. Afiba ne de se telefone se me ye nyina fine. O ma ye nya no. Se o mu si ye nyini de a esi ye yi no. Me eturo me so ye yi me. Se me wo me record so no. Okay, go so ye be bu se telefone se ye nya Afiba na se ma ye nyi no. 106.9 7 more minutes to hit top of the hour 9 a.m. Friend is saying DJ Afiba. Good. Your friend is saying DJ Afiba. Good.
Your friend is saying DJ Efiba. good. I said, "Oh, yeah, I'm paying it back." I said, "I'm paying it back." I said, "I'm paying it back." Nipa ne peno ase. Your friend is saying DJ Efiba. I said, "I'm paying it back." I said, "I'm paying it back." Nipa ne peno ase. Phone lines na blanket. What's it? Me say message bi aba Facebook no so pa. Dey ya kenkan hu hia me. Mate, kajo ma yem fa calls ne kakra. Good morning. Good morning, Uncle. Uncle, Apome. Ye hu ye papa wo from den. I'm from Mami from KCC. Mami for if you buy nyina na dem ye nyin. Uncle, we yin because Nalanka Sanete, Idia Lanshan, into we yin. No, I pass a mama. Na no akopasa mama ne papa pa ye da say. Good morning. Good morning, sir. Me ba chef Rosa. Ye hu ye papa pa. Michael. You. Me pa chomunyi ni Sakura. Na munyi ni echi nyina, na munyi abodu nyina nka ho. Ye nyina ni echi so nka ho. Eni na abodu nyina. Because we are very say clapete we be ni tie pa. Munyi no. You. Echi nyina munyi na abodu nyina. Ye nyina ni echi so nka ho. Bia Hey, Dabi untumi kasa already. Say one so. Asaso ne de untumi nye. I don't 619-0593-406-565. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me ba chon wan ye. Kofi man ye. Kofi dia ben yo. Hitman. Ye. Oni se ndra me ni afiba kasa e. A wo so no bo no aboto ampa o se ni fi ni ka no. No aboto. Because first of all you two, not the ever there. Oh, you're lucky. That's what they move Chelsea. Bridge on. A training the Muyi. What are Johnny alive on Facebook? Johnny alive on Facebook now. Obe who dear Bekoso. Yo. Yeah, that's a papa. Pasa won so what to me a friend. Not Bibia. I come. Good morning. Good morning. Baby, Jeff Rosa. Yeah, Mama young Gunida Kuma. Mama, I ain't one of pay. Oh, DJ Afiba, why am I bold? Ready as a Bama since so months and I have ready Bama to meet so no ham. Motina Munini defe. You, Mate, yeah, that's a papa. You, yeah, that's a someone so to me a Friday pay. Hello, good morning. Good morning, H. Maybe I Jeff Rosa. Great you have it. H. Great. Asama. Afiba ko fa be die mpanifo se enye obi ne kumantuo na buasi akona nkasa na de ne ti age akyerema enye ono nkasa de ne ti no age akyerema no pay won se twasunte de ba no se ye frɛ no ɔse ade ye o the one anameboa no cre DJ say wo emre bi can say o laptop o se den eba the whole abefunti da videos mo bi ehun say you were presenting it to twasunte Jasunte so ni tri ho ba ye no nti ye enti Afiba ba bia wa akwose bia na wo ye be di udi ho mudwin so mu yi ni tri ho ma no nka ho ye ni tri ho ma no nka ho yi ho ma no mfa nka ho na next time no ohu akoko awa fra ne sa lolo but yeah that's a great to officer won so what to me a friend pay not just a Ghana for people are calling Ghana for a fresh DJ Afiba bia wo bia no brana fe ni ye nyu ntima. Good morning. Good morning, boss. Maybe I show within the baby I can say free. From Isaac, in confessing the check of my title. You, Mammy, into one of Isaac. DJ to bow, little Munyan, Mufan Kutum Farm. You, Mate. Because another material program, none are ready. You, Mate. Yen Quabo. Mufan Kutono farm. Okay, you, Mate. Made us a pass that word to be a friend. Now, Quabana so, our man so, Brabna. Na no pe wa pom to say. Nyame adom na mpacho bonso e. Yanso ye ho ye papa, pade abani o. Se ewiase se akwala osu ade kukusu a ga wotopai. Enti ba bia DJ Afiba akosi bia no. Se 3 years kura baba ne benda ho atwen no. Me dia madwu ame ya ne se wa obekọ challenge bia mema ye yu sakola. Enti baba no wonsi abotre na won twen no. We see about one channel na Sakola and them sure say na just kwabena dan so de wo kan say Afiba obedi 1 week crans wa badwuma mu baba na twen no one on trust in channel channel no mo no kwat na wiase nyina ehu so ono no kan nye obi na ka share na no
Na de Chelsea aya FIBA no. Oh, omo sa. Ya ye nim se team ni uniform. Nanso wo kasa ya na ja. Wa hwe ni ye na. Enye obi na ku antwi. Na emom ye bo si akona kasa na ni ti. Aje atlemanti. Ye be se da bia wo hye biara menua no wo mra. Na adwuma no nye fe. E bia wo chena betumi abaye me. E bia wo chena betumi ayewo. Aye ni emra so pepepe. You Mate Kwabra, so thank you so much. Good morning. Good morning. Me ba Jeff Rose. John question from Tema alias Aputo. Aputo wo breni afiba na ye hwe na ye hu no. Mia na vejina hono. Mia only baby. Oh, say be you know amundi samla, mo fa samla egu hyiu. Na mo de fa ne tehu. Papa no mo ko fra kra ho hia. Mo de samla egu tehu, mo fa ne tehu. Na mo de blade. Edi yinu. Tete o ya kwara boni asa na ye yinu. Mo yinu sa. You Martin Tuzi afa semna ne nsuo emfa ne tri ho. You Mate ya da se messages kakra about Facebook page no so ye hwe na fe yankinka bi Estefia what's Hitman munye DJ FIBA pa isanse onu ankasa ene kofa baaye Estefia messenger what ya no. Good morning. Good morning DJ Hitman. Brefum Hitman di abanu no Ghana for no waduna no omo ndi a wasam de yam fancho but e jo no na akopane ho asem ti o mra boko na omo yema no na onye free da maso you ya hwehwe na ye hu no good morning. Good morning brother. Me ba jo wan ye o kiss me kasa fruit am computer ma mi nche wa no pay no pay dey say ka kumyeti ni kwakuo no mo wan ahye bo ne dey wa ahye bo dey a ondi so. Okay. Okay. You Mate, yeah that's it. Good morning. Good morning. Me ba Jeff Rose. Ba cha mama Charity ni o akuse. You Mama Charity di abanu no. Ai wala aka fa ba churo ho e. Ono anu aka fa ba nti on churo ho munyi no papa. Yenyi ni star bay. Oh, Sanya me bra ne kai no. Samre huro mo fanfe ni timu na mo pe plastic na mo fan churo ma no. You Mate yeah that's say also to me friend. Na just say Ghana for a call and see yenyi afibati no. Good morning. Good morning. Me ba cho wan you. Auntie Ma. Yeah, Auntie Maggie. Oh. The abanu no Auntie Maggie. Oye me mobo. Me sramo. Mamo famo yere nkose ball mu sta. Wọ́n yẹ bọ́ọ̀lù obi abẹ́tìmí ẹ̀wìn ni yẹ bọ́ àwọn obẹ́tìmí asọ̀pọ̀tù na mmom sẹ́ mi tí mo ẹ̀wìn ni àyẹ́ yín mi tiri ho àná mi de mi laptop mi de wéé tó so mo nyaayé mo fà mo yúrẹ̀ nsẹ́ nyàmé mu ọ̀nù na ó ní ìwàmbọ̀ onípa di ìwàmbọ̀ wọ́n fẹ́ Chelsea ẹ̀ di ìwàmbọ̀ ama fi ìbàyẹ̀ sẹ́ wáyẹ̀ mbọ̀bọ̀ bra ní ẹ̀yìn òfurẹ̀kùn wáyé bra na di ìbọ̀ṣẹ̀ so nsira bẹ́ di ìbọ̀ṣẹ̀ so kwamra wosò di ìbọ̀ṣẹ̀ so ọmra ní ẹ̀yìn ìfurẹ̀kùn. Nyangopon Enka also ho Auntie Maggie. Ben started in the message about a person. Good morning, Hitman. Watching you live from Sam J Bakery, DJ FIBA. You can run, but you can't hide. Trisa Onyame Dobin, Aboniki Pa, not in Kutu. Mercy Boating. Was ye pena? Yempe na ye baby bia. Or no so message. What the abano? Mercy Boating. I say, please, FIBA, come. We don't want any giddy bia bra. Na for you. Baby, I'll share no. Piebra, Fribra, nothing you. Good morning. Good morning, Baka Brown. Me ba Chef Rose. Bidiane Tommy. Tommy. Bijan Kamana Buti. You, the abano no. Na, a fibano, the way fini wana. Baby, our tina or shebota bono. A D first, a co second, or a do, Sammy be a dino. Na, on also then a hoko. Ye shemla wo mwadu makrum se abwabi anche abwabi nwi na no nche se o de jata numba kwa kodi agro tiwe de o momoden no mla no medi ne boshe so. Okay. You mate me da se papa se wonso otumi afre DJ Ghana man. Or those messenger what the abano no. I say DJ Hitman, what I want to say is DJ FIBA is my friend, but said you so ye no sound so na wi abeye. What is written is written. Unapu bam. DJ Ghana man. Messenger. Wadi abano no.
abrantie ne hwehwe na ye hunu no na ose your friend say DJ Efiba. Good. right 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia kwajo tena se na afi no ase baba naba kwajo ne baba ne ndi nkomo ebre de ye obra ne baba ne ndi nkomo na afi no busa baba no 1 or 2 bi na afi no ye hwe na ye ntoa so kwajo fa microphone no open ye mo akwaba yeah wodi ndi say bacho ya from Isa Mr. Isa ya adwuma ben me baba we three bacho Alright, microphone na fi yente onka yi. Okay. What ba fi happen? Bacho yo. Dwuma de be na do ba ha. Ti ya. 3 ya. Ndi wo kai ni pa be yi no. Be bacho yo. Hwan na be yi ni fi ha yi. Dini na sa skip ka karba emze bo krunra we nana be yo. Wo be yi hwan? Wa me am interview na be yi. Fine. Enti na so wunya ne de se oba na ja. Adwuma ba. Enti na ba na ja. Be yi adwuma na. Ese ba wa ba wo ba se adwuma na enti na na. Ni se yen san kan fi ba nkroye. David me wa me twa. Better. Se ye ne wa keskesem nyina. 1 week mpo na fi ba ba. Ese wo twen na wuyi na asen wako because senior we no last me de me hwe na nya de obekọ enti ma mpere me ho kra because beginner in percent ka me ye 1 to 2 ba me hwe say senior ya de obekọ na say me ti ase ne yi me nipa de o hyebo na disu a ebo apa enti we ni say de waka no baba na nka say ne ye de oba Facebook no so abehu no pero so ba de nyama ba de nyama ba senior ma ye hwe ne yama ewo mu no ma ye hwe ne yama ewo mu waba ne ye hu se waba e bia na ese agro bi keke ne ye de yi nyama no ma ye hu da bi tribia ba we ndie oyi bibia said your bello question na oyema wo hey we aha we no afiba no de olo kwese ye na ye yama no ori nyama ba wo juma ba de mu di agro juma di unia juma ba e di se ni atwan ma me hwe ade akwa wo se dey ni pie na tese me ha na minim de asi ase dey 106.9 Johnny Alon ase afibada and pie ni say afibada na amza afibada that time andra na adweno ase afibada na o enti na wantimi anka mu nokre ba hande o de ba asem na wo ka de kan ye fancy o said you kan enti na wukwesi afibada wada say hate on man enti nya enti ye say eno ene ne kan se onis ko be fo ka bampo eni ebetua omo bosia mra ye ne ebetua man se firi ba bia wane ba na 1000 kora be pesi gade atua ye yini wie akoma beto ye me nini ni asem afi ba nini ni asem itini pani hia nti wo mra baba na ba akade ne senior fa kire e kamla no ma ye hu o de wo fa na wajejem bajo we ye dey we after shaving ese ye yini wie a na de afa ho se be yan sansan bia ma ha ne tire ho better all right next one dey na we say clipper clipper yede be yi no we dey be yi tire na nkasa ntini we dey skin one pa we na ebe mana ye akofom kra ma ne tire ho atro kan better okay this year no when ya ba nyo man kan dey any bag man sant okay nti hey tam say no ho asama kojo ante no ho asama ye wana twaneyem okay so as we speak now na there ye ka kire tie for say baba na baba bedu but afiba ye hwehwe na ye huno baby afiba hye no ye hwehwe na ye huno zigi brema na kakakra na fe no ye ma tie for hu say ye de dwumadie no ye de asi bo hye a wo hye ye no se wo beba na fe yi no anopai awo dwumadie no so no afiba andi ne bo hye so wa ma no ye bekọ ni hope on say ye ni hope pa na still na after ni hope no say afiba beduru fi ha say ye program be mpo e be kina yi no so okay and any penny for back and your point ya yenko ye David ye kwa ye zigi bremu na ye hwe DJ Hitman ene dia say na pese mekasa David o say ya brand ye di adwuma o su breni ye ba say na pese mekasa wo breni ye yenko okay medical da wetifo ase edo masepa na said o mo kan no afrefo ne kan no afiba ono ano be hye ne bo obi anfo so no enti feature sen kra sam ne kra start kra mini studio enti ene na inshiraba bo playback na mun se no afiba wa na wo hye wo bo enti na disu kama na o ma rem se bi video bi atum na
Go bet me amanako I'm say Efiba Efiba yo. Oma on the video be. Oh, Oma say Efiba photocopy. Oma bet me that. Omar be my video. I say link me click on my video. Now already we Efiba here na. Anybody more born now. Oh. There can say Efiba. Message na. Oh. And this will be behavior and I'm far and your video. And I am far. Good morning. Uncle Joe. When putting Kayada Mona Momana Lole Fayo. I wouldn't time the time on the same. Well, Obia Mao Lole Fayo. One by no way you. Ain't you done come Momana Lole Fame. Point to baby our question. Omla. No going yammy ashanase. Wala akwafa aba tro it's not here and no egwani nyame a shenase wala akwafa aba tro you can run listeners ni nyina omni ya adwen say if you are ne de wo ka asema odi so Kofi and the embassy and say afiba aya na adwen se womba and so you can declare him wanted on our social media pages and so see everywhere no kojo say no so betu kojo for mic no for mic yeah Kofi ba meet you afiba say yes wada say me ma afiba 9 o'clock when rufia say and awuku frɛ and awuku si by yamane 30 minutes and I'm so okay by 9:30 time any awuku kasa na about 8:50 into me say 9:30 na sama sanche 10 minutes by 9:30 afiba nru I be declare wanted okay live on our platforms in Izunyina okay wanted you be declare afiba wanted or pompo you be declare wanted yo Ziggy Brown come on so I think come on I'm the video now ready na ka Omaro me hu video na I say the way afiba ya wa mo bona yesterday say etie form the be afiba amon fan wan oh say oh mun fan che no David Kroma de enya sa o we afiba o we afiba we afiba ni pa bobo oh Barry was on the ato so so ni aba o afiba look alike oh they look alike yes no afiba bobo that's on fan channel oh David yeti Kroma say na nshira ba be share bo na kotokone house Kofi unim me brenti yan fatan ni se me nurse ni bi ejini birthday quick one Omari original time happy birthday we Omari original birthday in the time happy birthday special come me nurse ni bi our Jubilee Hospital am the Hitman wa unim ya hospital Mami nurse the birthday Ernestina yeah the Jubilee Hospital and who of a year me who say abrante share man be say share na hwe no ti special happy birthday come me akasa me nurse ni o madam for pan ono 2 minutes me yire ni me man na for it special birthday come Tina Nana Adwoa Anana Adwoa happy birthday to you okay and na ka mo ho ka meto pizza mount but we do get pizza man happy birthday if you look alike na the buy oh I go so you look alike ni ba ka me pay oh everybody bobo oh nipa ya bobo lo nipa ya bobo oh did afiba afiba because of no abortion on shen wanted and no yedin maybe I give no missing chance missing chance no ayira okay mate but I say did you marry boy me na fe me fa birthday ma papa yi na fe me hwe na me sorry so ni sorry jumadi no so and we are still here happy birthday and come Ora Evans and your birthday utie DLFM we call we free radio so and your birthday happy birthday and come out Ora Evans yama awodapa yankopon sure na fe onye wo kese papa Ora Evans happy birthday and come out na fe birthday ba kwa aka no so no ma yensanka happy birthday and come out Apostle Kwame Asante o Abiding Glory House Chapel ewa Aguna Swedru Apostle Kwame Asante and your birthday happy birthday and come out do na tafre weja and your birthday happy birthday and confirm out if from Hitman as I can see and come team ni na baba no that's what hanom DJ Fiba your channel near you know good morning